Hey! Sojano! Move on! Abba! Janaso. Bassi mix. Okay. Right, I was here. I am Sompa 93.1 FM. So any Sompa TV so and so enna o hwamie o somfo minister Kofi IBJ enna o teminka anopai. Jumade no edi hour of hope. Kwasiada no pa bia nonso ekosi ne nonkono eso ene edi jumade esunkun ebrewo. Aboafo a ewo fiduem ha edoso na mamemfa aseda piesie pa. Emma me chief executive producer Dr. Blessed Foster. Doc, anopemi wo finsha pasronko. Me ma happy Easter. Doc, baby will be an otumfo nyankopon to no boase na onhyiraw. Na wanya okase pa ewo sede kwase da bia no wo bo ye chi dom na ye de dwumadi a ye frɛ no awofo pri e de bre ye na hwefo ene yen atiefo. Anopai me ma Sompa TV, Sompa FM. My phone nyinada afishia pa. Wona ehweyen na wona etie yen nyina nsoso yemwa afishia pa sonko kwaso pa afisa se na otumfo nyankopon akoso adi ehu afofi ene ye resurrection morning. Ene Yesu awu ye no wasode. Ai. Na wasode ama me no mienu ani monyam ne yenkunim die. Anopai asembia me de enede me kwachirodum kakra o. On the resurrection morning, people went to the tomb of Jesus, and on their way they met an angel of God, and the angel of God asked them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, he has risen." Anopa Yesu so de yen nkrofo bi pese wo mo kohwe se wasode a na wo ko no musia nyame bofo bi no se hwe ade na mo hwehwe tiasefo e wawufuo mu woni ha wasode. Anopa ade bi ewu wa brabo mu no ebenyane sesi a wo Yesu ne wusode etumi no mu. Me bacho ye obi o ho a address kura na ye de hwehwe wo no efie dada bia na enkoyie bi mu na ye hwehwe wo enkrofo beba ho so mba be hwehwe wo no na woni ho edin bia na da wa brabo so wa na ye so sister bia oye bonini no sa din be sesa owusode etumi ne nti anopa me hye wo nkran se ade bia na ewu wa brabom Yesu din mu nti enyane a wanka amen wo fie ho ade bia na ma wa brabo sign na chi owusode etumi ne nti enyane wo Yesu din mu. Awurade nhyira wo wonfam fra dum mu enko adum mu bibi bia da na enkoye wa brabo mu no na Yesu asode yi Awurade nkasa ma wate o amen na wo kan wo fie ho nti no Awurade won to nkwanem onye okese mame nkoma me wofa akwaba na ene aboafo wo fidiem ha no nso nya semketoa na nasafo kantanka wo fidiem ha Azuka the drip god na nkasa nso wo fidiem ha sana Kelvin ene ni nua criminal Kelvin so ebo michidom ekoba Jesse Sempremo nso so bo michidom ekoba mato nkrabe na wotwemienu ni bra menti wonka o na se wunya nkrado kro no bi edi ye no wasanya bibi foforo a wo enjoy wo ho because menti wonka ekoba menti wonka aha David Dollar enso ebo ye chidom nyankopon enhyira wonum pii
wo nso so a wo hwɛ yɛn na wo tie yɛn nyankopɔn enhyira wo ene mebiem enti twan me mebiem mede nkomo bi tu wanim na wotwe twa mu sɛ eno de mebo intro na ye second segment ne ye ba bedi hu nkomo ma ye research bi ahu sɛ awade mu emema wu pa jamba de benya emma no so mema no ya no mo se samma gu mo so dodo emema no so bi so sɛ frustration ma de o mo fam na eku o mo na bi mo kra nso sɛ dada nkyene na mo de mu die enom ne ade kyase nya sam ketwa ena ye second segment ye ba bɛbɔ wuram na we de me ba mɛba ofie honom emma be dunum se du bekasa na mema nso be du se dunum akasa nye de ne magunsane nya hwɛ de eku mema no because asefem na ono oba besia be kwa wade ye japade o se mi wura ba bia o japade obi a kyerɛ mi o na dachi bi woni ho a me ne wo ma no oba besia nkasa dachi bi ono nso ni ho a bema no ne ne ma no adan di tia ene be ba wuram wofa me mo akwa ba ya aduane awusi ofase wofa na ho te say oh Kristo adom that's right me ho ye and open why sweet pa say adom no bia that's right girls and they aye kan enye ni ban nyina na onwanya de favor Debbie sam na ko hwe abusia hodo obi ani da so obi ba obi kun obi tofo intine kura o chese onim wiase kura o na se divine selection bi aka ya hwan na me mfa masida ne ma yeye ma no inti asida mu asida piesie that's right di namon kronkron so se enka Kristo din kronkron amen eni etiefo nyina woni ya ehwe yen fi Australia Canada US Ghana haya abusia mu afie mu ye de onyina nyame nhira no ebi ema wo amen na se emre ya yen TV bi ade nim se wo mo nso obi biara divine favor no aso no so no oman na nyame ase efi se oye na do ye wo hoda amen abusia me of fucking George and na wo telling kano enche oba kokodrufo no ba be kan yensa ohempiti takremu a as NTN emze ne mo de be hye ne bag ma ba betoto amaye hade wofa udika akantokwa nsana wabawo bi onam bia no on de asnas o se ba bi okofa na krabo no omra yeah wofa ke George okay right abusia na wotwe ba mienu ni na me ne udi nkomo bi na nkomo no metrudi the 3 C's of life si miensa bi e wo yen nipa ya bra bomu a eni si ye di agro na wo se last week ena na nka me toa so nenso me ankasa me wo fanim pon wo fa kofi jima nko na ebe sra me wo fiduam ha enti na wo se ye tena se na ye bobra bomu nkomo na me gina kwanya iso esan ma me wo fa kofi jima nko na belated happy birthday ya wada na ya me ofa woda enti me kwasra me ofa e wo Lawson TV Lawson FM na nya sam ketwa wo fa hu me na anigye no ano ayekese na babia ofa anopa wo bia na nyankopon hira opa se last week onam so emma wo ye nhirama ya hwefo ne ya tiefo na course a e ba me so se wo fa wo se wo sa ba ne de wo fa wada woro ma wo we no ye Oliver Twist enti wo fa ye besra wo se de ya hwefo ne ya tiefo no ehia wo no wada woro ma mama wona ye ntientia wo fiduam ha na nkoma na ye di the 3 C's of life na C A B C D C ya ye ka ho asem ya no miensan wo nipa brabo mu ehu hia pa eno na me ne di hu nkomo na de ne di kan ye di hu nkomo no
ye ka choice ho asem. Aha, topic no na MCR for the toast. Mo fan to so mame. Si miensa bi e wo ya brabom. Choice ho asem na ye kan. Offer choice no na ya na wo kan twi ni say no. Opaw. Anase nsaye. Wapawo. Emo. Eno ho asem na ye kan. Na ye di hu nkomo bebre, ma bi mu frey. Ma in fact the choice ya ye bi mu no. Ne chance hu nkomo na ye ba bedie. Obroni ka chance a twifo ka no se akwanya. Ne bebre enya akwanya bi. Antimi anyusu ne yie. Ama na niema giegu. Na no nkomo na me pese me no di anopai. Ya na me kan sem bi say nothing is more painful than a missed chance or opportunity. Ewiase ade bia ni ho a eya so obehwira kwanya. Eya papa because enye nipa nyina na timi nya kwanya mienu ewa brabom. Nye nipa nyina na timi nya second chance ewa brabom. Nothing is so painful than a missed chance or opportunity. Na chance no me chichemu miensa ewom enne madisunu ya mede brewi mo. Obroni frade bi say probability. Na ogenka probability ni ho asema or say a measure of the likelihood of an event occurring. A measure of the likelihood of an event occurring. Say ye dwene say ade we de ebetimi asi anase betimi aye ho. Eno ya kwanya baako. Say wode wadwene ebuo na ususu say bibi say ye ekoso de akwanya bi betimi aba ho pie. Anase akwanya bi ebetimi apiem. Eno ne ye frɛ no probability no. Me no kasa sisi no. What the wadwene bua wotimi de wadwene sese niema bi se de niema keka koi de ye wakwanya bi wanim e wo se wotimi utilize sa akwanya no opani wan hwe obu wani guso a de wadwene kire wo no ebe ye ho but then no na hwerewo. In life your thoughts are realities. Your thoughts are realities. Medofo de wodwene bia no enne ye ho. Eduya probability ho asema America. Edu tam bia wotimi susu se de ade we kro no. Akwanya bi betimi apiem. Ba wan twu ho anamon. Woni ba ho so no na akwanya na firi wonsa. Na chance ni mu nso ye wo opportunity enso e wo ho no mo. Me say chance no machichemu miensa. Number 1 a probability. Se wo susu se ade bi betimi afri Nazareth aba. Bibi papa bi betimi aba de ya wani hwi. Adwene ne ka kire wo. Wankasa wo hunu. Medofo ena me ka kire se your thoughts are realities. Ewiase je wo dwene bia no ena ye ho. Na Bible kura se de ye suro kura mpo no ena ba ye so. Entiade na wadwene ye wo se ade bia obia to atwene no bibi papa betimi afri mu aba na won take sa chance no na wo tena ho ama na firi wonsa eno ye probability na ye fere bibi se opportunity or say a favorable set of circumstances that allows something to happen. A favorable set of circumstances that allows something to happen. Obronika favor chifo beka say adom. Ye wo kwa bi so anyame dum mu no, enema bi hyehye se bibi besi ama wo de anya akwanya.
sa akwanya na me ne wo ka ho asema no pay o say a favorable eno de it comes to your favor ba sa de we dada sani bia nim wo hunu no de aye bibi anopai mi bie wani mwani na ho e wa kwanya ho na wiase me se ade bia ni ho a eye wo wiase o sa wo be mesi akwanya sa akwanya bi be firi wo nsa wotimi hu se ade akwa yi pa ne ye wa wonwi woda so te ase otwam koba wo anim ade ni kura no nsa nka share abranche bi na obese ope na wo hwe no soro hwe no fom se na wo fufu so nam ne me amfa na anya hwe eye wakotinim bia mesim asema me kan awura bi te TV hu sisi hwe bi tie me wura dwesu o social media hwe me na sempa na me kan no ba man one fa na anya hwe because the way o si presenting ho kire wo no na wo ka sa hwe ntuam but then okonya oba foforo wa ware no on se o nware ye empo bi kura wo ware ye niema giegu ba sakwe ne yire koba unwi uda so hu wo mo ya na ye wo ya because empeja bia banipa na brabom na ye wo ba wa hunu nipa na ewom ahwere where opportunity who asem na ye kana na the third one no e was a category no your friend lack of a lack na ye say obi ani tiri ye wo ho also the occurrence of events beyond one's control often attributed to fate or fortune. Ya wakwanya bi yo ho a eno de nyame na na hyehye wo umpo akwanya na ba me say ya obi yo ho akwanya bi aba ne nsam sesi ya wo hwam ye odwane kura na akwanya no sa no eno ye friend lack no just ono de se de nyame bo no asa ye mu bi kura de be gya no just akwanya wotimi just epono we moto na mu abie as wa ye business re boka ne sika hye ya no na nyame asa bie kwan bia ma no ye ne nyina na epa djuma obenya bia gyawo me se wo yo ba krana ne nam a da bia mo ne nam asa nipa no na be ma frɛ no akonya asa nipa kro no wo no ebura dwen ne ntiase so that is lack just say edwa kura na mumu dia otum se sister ibra ni hu odwa uto na yeto lack no ho asam na me ka no medofo sadie we nyina no yusu ni ye ne bra bi beba sa chances we no unya bi biem anope ya me ka sai ababa wa bi hwem ya brante bi tie me na wo lack pa bara kohwi sam masam asansasam ane suba boni nti ene o lack kura wo hwe bi kura unya ene ni nyina firi wonsa wa waste your chances o ka se nipa nyina na etimi epeja wa brabom tofom na pono sa bie mom biem obi peja ba ko pe na hwe ase hwe ye wanso ni biem ba sa lack fo we ne de wo fa mesi pono we moto na mu abie wo de wa kura hyehye se wo be kana tofom wo kana tofom wo de sie no wo be san fefe obi kura sa de we nyame de ade we ya dum obi wo de di agro wa brabom diagro ma ne osere na wadi obi kuta sa lack we ameka ho asem yi ade na brabo diagro na ya de kana tofom nothing is more painful than a missed chance or opportunity. Now, no pay. Last 2 weeks, me catch that was say.
The 3 C's of life here, many would do hunkomo. Me say, make a choice to take a chance for your life to change, or it never changes. Make a choice to take a chance. Taking a chance, that's a kwenya ba ye dio ye fo. A kwenya ba ye ntena ho. Ye ntena so me de me lack me masa. Mo nimbre na kwenya bi aba won nsem no. Emfa ni agoro to ho na ma wo. Because a baby beba said ya na why prom no wunya na sa biem. Ah, ye obre bi a wo ye adwuma sika timi ba won nsem. Me patcho sika na e ba won nsem na ya kwanya bi no wanya. Hwe, o ga sa adwuma na wo ye no a sika ba won nsem simple sa na o ga sa ya simple sa ho. Pani kwahwe obi ye sa adwuma ni bia said ye wo si bre e wa adwuma no ho ampa ontimi afford 3 square meal. But said adwuma we are no am wanya billions of cedis. Obi anya billions of dollars. A chance bi na nyame de amount. Anopa hwe wakwanya yie. Na nya nipa nyina na free wo mo nsa wo mbesa nya biem. Ena me nkyerɛkyerɛ mu no. Me kyerɛ mu miensa. Me say your probability. Say wa wote ho ehwe hu ne say the AC de bi papa betimi afiri maba. Number 2, any opportunity or say a favorite set of circumstances that allows something to occur. Number 3, a lack. Na bosu no won wo free na ne na yemo ba no. Adomo no wo de bai dada. Ye yono ne chances no ne empeja no wo de bai dada o. He, ye obi o wa oton suo keke. Na bra boko na nima chen wo oton gold. Wo de manen konko ton chiwe. O de bedi ye, manen ton ko be tofe, lack ekura ne nti no. Obe peja. E akwanya bi na wanya. Enye nipa nyina na nya sa akwanya no. Anopai hwe wo chances yie. Opani na se wan hwe wakwanya yie na wakwanya firi won sa wo ho. Hai. Eno na te se de se obi akogye sikaduro na anye yie. Sabre no ye ne hwie nye ye biem e wa brabom. Anopai obi hweme. Akwanya bi ba won sam. Wan hwe so yie. Afiri won sa. Na unim se choice bi mem wakwanya nso afiri won sa. Number 1 na edi kan di hu komo last 2 weeks no. Opani say one make good choice. You will lose all opportunities and chances. Mami twafo ni bi nkyira wo. Hwe enipa bia most especially oba. The moment I will be worry, you lose 90% of your chances of abundant. Because I said the kwabrane se waji waboso. Na unim say empo se unua ba kwa wade na pese obonu betira. Just a woje permission every wakonta ho. Sister, enkoma we no yentimi ni enyi ba ko mfrim. O choice bi a wo make sesi ano. And the be determine say we be lose opportunities and chances. And as a chances bi na wo abrabom no, e betena ho. And as e be koyi ama wo. Be ma ba ko pa wo accepting wo life mu. Ene akwanya wo abrabom nyina hwiagu. Oba ba ko bi a wo ko choose no ba wo abrabom asai wakwanya nyina da. He, adwuma bi a wo choose say wo beye. Ene wo chances nyina ayira. Adamfo bi a wo de wo ho ball no. Ene wo opportunities nyina afiri wo nsa. Sanso no obi de ne ho ba adamfo bi. Enya chances, enya opportunities e wa brabom. Be very, very careful of the chances that come before you. Me say,
association bi a wo ebe ma kwanya ekura wa firi wonsa sanso na association bi nso ebe ma kwanya bi abedi mu ewo abrabom enti saa niema wo ye niema ewo se wodasani hwe ne yie pa medofo ye wo bi ebi wo de ma mimi ahomantum sisi ya ye obi a wakwa awade ama chese choice you make ye no so wo ba wiase biem pa sa nipa na wo twusu no wo ye nsuo kura nkonsa ne bi nom choice bi ama ne chances nyina yira but on the flip side nso no ho bema bi nso akwa wade o wo ye bema o the choice he made no ama na brabo turning around medofo enye da bia na obi akọ awade choice o make ya amwa no baya na de ntia won abo omo no de omo no mo wura cheche dada enti ya na memo mammo emu tiri nkwase nyame boa won mo hunumu wo the good choice o make ya ebo omo brabo ba no pe kwabra na ehwe mesesi a choice ba ko po ko make ye ne chances nyina hwere no oba kokoni ni bi e wodi bema bi achi fun call just number ba ne kunu phone so a na wa yi phone no a Freddy dini pakora tem so ye business partner so ye den bema kwabrane hwe ne yire phone so yi numbers frefre nkrofo threatino se omo ye ni business partners so omo ye den no wa ne chances me see awade bi obi kura kwa ne maame tu no fo wantie nti maame ne kura so wa disown ne ba papa bi a disown ne ba I withdraw all opportunities free ne nsam I withdraw chances in free ne nsam anopa wo hwa me no wankasa otumu se ba bia wa bra bodru no agye agu hwa kwanya wo abra bom yie unya kwanya se wo be yi obi adwuma hwe wo ho wa masika fa won nsam ene sika odi yedi nyina kwa ntimi afa anya hwe hwede wabrabo akowie opani radio so ni tv so ayetie eya kwanya bi ne yenya wo se yanhwe ya brabo yia sa kwanya we na yenya no a memete ha ene wo kasa no ade mebe tofom na no pe radio presenter bi tie me tv presenter bi tie me tv so kakra wonya tenae sabia buru sabia nyado wo de nkrofo mayase adane adidi bia because what ye fidikasi yasunti me say tv adwuma wo nyaaye radio adwuma wo nyaaye se ene wotim frama mu nti no wo di bu nkofo wo di frustrating nkofo wo di tata nkofo masa eya kwanya ne enya wo hwe yie na sa kwanya na mfiri wo nsa efiri sa obaye mobo. Don't waste your chances and opportunities. And the 3 C's of life, no. See ba kwa me no be di hu nkomo ye chance. Akwanya. Hey, what me anya akwanya ye masem sa ma akwanya na firi wonsa. Afa na wo be kasa me hu yanka. Na wonim so onyansa ni bia ne ho kasa me hu yanka. Hey, what me anya akwanya bi wanya pani bi anim adom ye tuufo wuntie se wakodu ante ade awie afa ne yenya wodan se baby a wo abraba kodu na de ne yenya wo na me kasem bi se enipa bia koma ne mu a ene ono ankasa timi tu ne hofo enipa di de oye ekosoma no de oye eyeyie wo konanim kakra ba ne nsam wa ye efutuo nsakra nipa agisen sohwe onza won sohwe bremu wankasa wutu hofo afa na wadwen ya osenka wo senya opportunity bi ma na ho na ka che so obenya sa second chance no what na ho ma kwanya na firi wonsa wie e na wo sa second chance ho na de ma wo me se hwe wa kwanya yie. The 3 C's of life. Make a choice to take a chance for your life to change or it never changes.
anopai ebi a wo hwe me situation bi ama kwanya bi afiri unsa eze ba bi a wabra bodru no enye fremini ani nkomo ya na mpese esua de bibi ama wakwanya bi afiri unsa bibi ama wakwanya afiri unsa ene ba bi wabra bodru no atu su atu amane atu kodana untina wo ha no pai fremini ani nkomo hwe wakwanya yie akwanya ho nkomo no bebre wo honom ne nso ha na mede obesie mepese wo bam na ma menhwe some idiomatic expressions bia wa ha say na memra wo ho sesia or say take a chance or say try something with uncertain outcomes opani edru wa wote ho a take a risk to anamo bi say wunya ade no kora wonhunu say bibi papa betimi afiri maba nanso bo ho so say maybe wabra bodru no when I catch you say life begins at 40. Master, life doesn't begin at 40. Life begins at when I open so bobra. Yo, any page away, aging can home. This is 15 years, 18 years, 19 years. Now what do you say over to me a bobra? Master bobra, bobra no brand what that bo. Life begins at 40. Now they yeah. Over do 40 no opportunities, no chances in Nasa. Baby, our quenya beto say 10 years, 5 years, 7 years, 8 years. That's when need the horse will be who say me chance near me pacho. Utilize that chance. Oh, train 40 years and son wabobra. Oh, train 50 years and son of other chance I had. Man, I want to catch up say chance na train. What people? Wofa me no obi chance baba wa bia na nko wade no so wade sa ba no a luck bia wa wura no huntinu nka na kwanya no but when hu nipa bi wo sa baba wa no mu ko ball no hit and run ye na basa am wo de sa luck we nyina sa dia ugu no so ene wa hu me say wo pray no you didn't die, you still see the person. Sanso na baba wa bi so chance pa wa brabom ya branche bi obese ne pa hwe ne so hwe ne fo so nye ne fufu so nam no wa ngu onso otwetwam wanim ene unya ya nka pa ahwene chance bi ana wa brabom ya dwuma bi ana wo se wo ye adwum ba bi e fa wa dwuma wo kodi sika me yi wadi no onso unya adwuma bi em data na wo memem wo beti so se chamfo bi odi ni birthday etufu wantie na wuro obi office pa obi ono tena say o provide service hwahomaso kankan bia brantie bia ne ma mo bon se bia tini mo wura mu di na kosuku anya dwuma oda na di kire nkrofo hwede ababa wa bi kire wo opportunity ne chance bia wanya masa sister sa chance na wo de mema ho so sa no ebetimi afiri won sa dakoro pe na wo baye mobo shawa kwenya wo abrabo mu yie. Me say nothing is more painful than a missed chance or opportunity. Anopai me pesa me no di nkomo kakra. Akwenya bi afiri wonsa wa anye nipa kwara biem. Me say akwenya bi afiri wo bi nsa ene wo sere no wadi. Asa nyo no kura na de daka mu no. Asa nyo no na emma etam sikatimi de ye nkrofo adoye no. Anhwa kwanya no so yie ene afiri nsa. Pedofo brahoma no so na ye ni nkomo. 0551931931 0548931931 message azuka mo ho a ommeboa me na yenko ahoma no so nkodi nkomo kakra. The 3 C's of life. And a chance ho nkomo na ye di no chance ke tuwa bia obenya wo ba bi no mesre wo fa di dwuma ye wate na ye kire kwan e fa so a ya bedru ba bi ye dru a akonya ke tuwa bi o akonya bi a wumu no ene bebe anya breakthrough abrabom but wumu
me say akwanya wo bi hia ne say introduction bi e ma no wo so wa ma osika e na o introduce you into na ni tiri ho otere he se ka wo hwe sa akwanya ni ya ka de uduru baabi me say obi akwanya wanya wa brabom ne say obi frɛ wo tu wo fo na ye chance kese ba wa nhunu mayen kwa homo no so azuka me sure say e dom ni e be din komone. Hello. Hello. Yes sir, Bacho udini baby a okasa free. Oh, wentimi anyina homa no so. Misrawo o frɛ me ana wadwum wa fidie no ama me na yetimi adi nkomo. Hello. Hello. Bacho udini baby a okasa free me dofo. Ibinti me be sie kakra. Ma me fasi ma me ne ani nkomo. Amio. Afutu na mode ma ya ne de yeta me de me de ya mfanto ho kakra. Okay. Esi so no ibinti tu me fuma fa. Na ya abortion. Ama enene ni na me hyede mu a ni wu. Enyame ama makonya ansha nka piaso. Ni de tumi ni ama mu ni na so fisu ni tu fo. Ko so fa. Nti wa wo ma. Na manti akodi stage bi ma. Ye tie sompa. The ni na mo. Ansha mi nya ko. E bon pa isi nya ko ko wo hu ni bo. Awo de ndi ye. Mami. Hello. Aha, me bacho abortion nsunsan so ben na wanya ama na ewu hyede musu. Nya ya itu kasema wo bi ya. Wanya ya de. Ime de meto de na kwanya sore. Ni ya hoto. Oh. Jina so kakra zuga fa na number na mama. Jina so kakra me be say me sorry am no di nkomo why. Okay. Jina so mama. Hello, me don't fu be ni. Ya boy. Ya ba Sompa. Okay. Abusian common na yedi no. 0551931931 0548931931. Me say akwanya bi obi anya ne say wunya pani bi kura ma nitimi tufuo. Ayi akwanya. Hello. Hello. Wow. Me bacho kasa kesi kakra ma me why? Okay. Wow. Array me din komo pa na so. Sa. Feel the heat. Sompa. Sompa FM. Sompa Hello. FM. Hello. Yes, sir. Good morning. Good morning, Bacho. Dini baby a okasa free. Me kasa free Western of. Yes, sir. Obebo odin ana o mo odin. Me kasa free Western of from Batolomeo. Opani ma mintie wa no pay. Program no I am better because sa chances na man ka no ni na dia fa fa ko honda pa a no pa kura sa ni kana na me ne na mo ka ne dia ya the chance no me ni na di ko mo se ya se di na man ne ka ya oh yes you say ya aya ya ntia bo ase o ba be ba ya ko mo ye bo afo ni yo happy the ko chinchin sa na tina sa before say
Wouldn't get the open because I would chance the atom. No time to share the atom. We then said, yeah, any time also. Now they had a wow. If you are sadly now, they were just the San College, Roberto Corano, no, no, Sapa Kowale. I don't see that the man called the Corno, and then a boy for 90 years. And the improvement, the program, the Kamasa. Yamisha P. Anope wana me pesa meti wonka ye. Chance bi beto na so. Wan kasa wo ye dansefo se wan hwe sa kwanya ni ye. Enei ama wabrabo assign ati ama wabrabo aye basa. Wona pesa me no din komando pe. Wona pesa wo tufo no de ebre so a mebia homa mo tufo na wona mu a me pesa me ti o monka ye wo mo a wahwere na kwanya nti ya ne na nkasa kro nya obenu madurawu mo na mpesa me ne mudi ngomo. Hello pacho obeba odi ya na o modin That's because it's a man. okay imama mi tie wono pai. Yes I'm to kakasa Like I'm saying it's a man. But it's not a okay imam hello. oso me kan sempa But I'm saying you can't say Mama near the Sahara. And I'm telling you, it's not a prayer. I'm also being here. It's not for the excellence of Paris. oh kafra mahwere ne wa homa so. Hello 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 Sompa FM. yes sir pacho obeba odi ya na o modin. Yeah, medicating capacity demand. Okay pacho mentie wo hu o TV ni so why yenya feed bi wa ha no mo. But your money, you know. I'm paid the moment when we're dreaming. No, thank I'm quite man. Gender in I came to tie in 19 and quite demanded. And the same if you want me there, so the station, many people say, I'm a regretted in life. We've been mobile boss. I worry 2016. None of our day. May have many 19. To the message up our anything. And I regret it from then up to now. You see, I crash up and sound so much crampolo. Many things are not paid. It's me share more to say. And then maybe drink it more in the bottle. Not many are quiet. More can I feel. You won't kind of first one. Probably not one. Okay. Pacho jina so na memfa wo number no why. Ai. And pay wona me pese me ne o mudi nkomo ye wono a akwanya bi beto wanim e fabrabum babia but one hwe ni ye wujitum pa se obi okay hello hello okay hello pacho dini baby o kasa free okay okay hello obebo odin na o modin
Actually, maybe. Mami ntie no pay. Pacho, me a young girl, no 20 years, but chance to be about the year or maybe not. In insect had in the me out one say, there could be a parent, and so if she are no fine with her. Now, me, I got them inside, they may get me out 1 year because my child you already can't share me. And now, since you can come with me just for that chance now, and care no. Wow, sha wutum say ebetimi aboa wo ho. Oh. Anopa de ma homa yi ha me pap. Right, abusia mo fan check kakra. E fidie ne de adwumanti no. Azuka gina ho ye ne ma chinchim fidie no funu makama. E pese ne udi nkomo. Akwanya bi afiri won sama ne. Hello. Hello? Bacho, udi ni baby akasa free na mo udi. If I can tell you, Okay, we can just put the ponting. Mampontain. That's right. Okay, mami ntie wa no pay me dofo. That's all. Let me not say without trying. Hello. I can't okay. Oh. So I'm be I am some of that body. And now I'm not the minister, but I feel more than one. Look on it now. Now, my friend, okay, tell me, say, in that one. What I'm not going to say, the year behind it is the first system again, and then they didn't again in the Mammy will say, you were transferred into that. Well, one, I'm on your the person to no matter control and limit said, the committee in your squad to the Macoda, you were home. Financing myself. Because he did, make us say, many work at father. Me pass a power from the Academy by my local that chance to me, really. That chance to me, I really. Papa, every year we say, and I'm a mama bravo. I am a papa, and can make me a extra here. I was a hundred. I am a bravo. And number the Motutu, and I'm on a chair. And I'm glad to train there. When you don't think I'm a say, or the I'm a new now a queen, so now considered to one of my colleagues. And none of swap the man. And I was just a month of the hour, and my you. Man, your family to me, Papa, when my family want to Papa, and so the woman no one can come into me. You mean, flower, your foot the bar one will be 2 minutes when it cut out. You shout without Nyamishra also. Abusia, chance of one assembly air canoe. Me say nothing is more painful in life than a missed chance or opportunity. Obako shira kwanya bi ma wan hwe a wan numa duru kura. Me see akwanya no a ehwere wo no ho. Won san tum free home. What ho etwam FM. Ekoba wu hu. Na wo se wo na nke ba won sem but wan hwe ne yie. Hello. Hello. Obeba odin na ma odin. Hello. Yes sir, odin be bia okasa free. So me kasa free do my include. Mami nti o papa. In sense me nya boy bi bua me senga me. O de me se eduon so me se eduon no. The gym wa ba sama adwuma man me anhia ma se ne. O de eduon me ya adwuma so a bi one yi. Ezna ya me se am sen.
Kafra, why? I want to one of King George Rabbit too. A foot you sacred any bow. Yes, I'm sorry. You say, the better no answer. Son of who says, an opportunity be crying and some. Share what when ye. Hello? Hello? Okay. Hello? Hello. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Mpacha Sompa. I sumpeni obo di ana o di mame. Mpacha Membo. Okay, now can say free. The Catholic shared group that did you Okay. Emodi mami ntie wa no pay. The next medicine I'm an hour. That's me say when you can you also on this shade my view. That's it. You can have for yeah, them have a floor. Until we are metal yet back on. Me say, I had a yarn, maybe yarn on the best na come. You see on the Meshwa now problem or the from you said, it's super. I didn't see a man about an answer. But the minute I know, the minute I can't have done my friend or swap, they come in problem, like Utumafo. I said, let's come back. Not to say, the Amaka and I'm in a woman, and you have a man and good. You see a problem, I'm in Lebanon. A master non qua, a master non qua. That's a mean that I have some Islamic. I have some Islamic. Why would you to say what well lose you opportunity? Wow. Oh, Papa. Na ada bema no oye oboninti na oye na ne ya de sa. Bema no so me ya ne say. Let me say, my custom travel. It's in the or mamma, then we go by that. I'm not trying to say, so for say, you can only money. It's a look for me. It was some minimum. It's my so, I'm a father of it's mamma no miss the I'm catcher, no make catcher, and I know something quite late. But sa branche na ono ntem te ye no ene wunya ya nka wo sa pe me boa be ma na ono ntem te ye ne nka wunya ya nka ona na te me boa oh wunya ya ka ese wo frɛ no ano adane motivational speaker ma wo ho Mate, I want to have a two for why? Ready a couple. 0554931931 0548931931. Nothing is more painful than a missed chance or opportunity. Hello? Hello. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. But you're Bodin and I'm Modin. Me a friend naturally is a freaking tampo. Okay, sir, free him. Kintampo. Okay. Maminchi, chairman. Mr. Mpasa, number who can actually make from Mogaka. Mate, me sorry, I'm in the number be better 2 TV so. We did a mini would decide, I would send a message and I'm a year from Mogaka. But I'll say. You see, one number can send message at credit. I mean, you see, minutes in the whole view. It must take a track.
Nka on kasa no ma na etin ko mo ka bi. Ntuba sorry I know the son of a message ama. Fa number no mame. Ai fa me fa o number no why? Yo mato. Aha, enti. So that's it. Me sorry I me fraud here din komo. Na morning. Hello. Hey. Yawo. Sompa FM. Okay. Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Patrol, we did baby our casa free no pay. Eto me kasa free. Bonire bra. O casa free, bonire, ebra. Okay, mami nti o papa. Adi je ne wa kasa mama kuma to mi mpa. Sa? Na ene asma o kan e ni no bit nine. Na ni pa no no dwene se me ni. Titi o ye no style sai chere mi. Odwin se woni bi. O dwene se o se adwuma me yenye. Yeti no me ka so famen kwachi ya na wofo a o ka kire me se on famen ko. Me du se de na ho ade na mbe ko. Me so no me ni je ne ho pa se me wa no. Na na me so me no ho se me ni sika. Eti no o ye sa no ma no. Me mfi ni bi. Eti no edi be se 8 months time. O hu ina me ware. Hey. Rabije upo ba me nrasa no me pese me ho se mu bi enti no wo hu se sei me so na be kwa hu he mu a wo pe. Nessa no pa futu a wo de bre brotherhood ni se wo po ba disguise ho ho. Yes, the mo bi hu ni se sei na wo. Okay. Within be say no hu se me de me fryer and na mai so a me ware ni ade. I'll post it to social media. We mani wa hyehyɛ obade di se da pem sa me ono na mo ware Utwam koba wo hu da bia. Me ware ye January etwam ni 2 years da so na mo ware Utwam na no yiri twam a wo hu mo. Ma sheda kura ko da bia wo kura na akoma ni sika. Hey, also had you. I said, we are the additional. Say, Obi say on Pewa, Obi Pew, which may come where Manipabia or Obia will be and then Jayas was saying a committee on your booking hat. May send him say, Sabro be, train. All Pewa. Echi and Tinamana and I say, gave into Nicono Grove, gave into Nicoshama comfort. Now, Chairman, ada ono hu se o ko wade no edi enkomo no no di e what o frame no se sa na mete na mse ya na ade e wo mu ko acha 17 fund of say ache me ye me ho sha se ne me pe no na me ko da ne nche kakra na me mafia no Sompa. ai mafia no ye buo mu ade hwa hu mfiri ye buo ade who a bad guy o. So, if we are seeing a one more, say, well, who did you say ya? Who we are the way Me interested. Who called that hono? Who did Tofibiana? Say, oh, say, oh, not medical catchers of Flamenco, while I was all Flamenco. It's in me, I just said that in a gay I was saying, you should be not made in Nessa or no. And Pratchin no person no check, but the fear party no person over coffee. Why, so, or she was see what you can't do for Chi. You can now while an intimate on Flamenco. Now, say, Ebiana also seriousness, no be a one said who seriousness out. I mean, you say, what my brother say. One in say, ma, or no madroom and say. Aye.
Hey. And you know, no one say, that one penny. Okay. And you know, some of you shouldn't be in a we should be them no nyadwe why. And how the brotherhood sisterhood. Oh, I be them say one story sao. I don't even know nyadwe. Why so that can someone make a what can say? If you say Ade again the year una hyew pa ho. what say? Wo pese wo ne ko efie ko ho abusua a wamfa wanko no eye wo ya. Eye be ya papa. Che me ne nti kuro ba ko so me wo bra ufi wana ko bonwi. Okay. E no so wo ejo so be siase. Eti no o timi ba menchi na asemo koto a na me de ne ekwa ko wo ka kire no. Ana wo decide say ba bia matu ana mo adu de nka abusua mrem wo so se da. Wo se da. Je say ohun wo. Na IBJ nyame ahira ma ni pa no ya se ya kesefo ye tete nta ye nyina na ya to awu apa foforo eti o do hu bi na ya bisu tie no asesa no ma asesa. Wow, mate mame ko na obi mra bi why. Nyame show so we a bad guy pa. Nothing is more painful than a missed chance or opportunity. Hello? Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Good morning. Udini baby Aukasa free. I'm actually making the TV and the cassette was off. Okay. Sompa FM. I'm in you. Sompa FM. Sompa FM. About you say? The show can message to come contact after program. My should be coming. Okay. Me sorry, I'm the production line be better so why? All right. And I want my pet could fear me the numbers in the door. So move for production line into some more. Hello? Hello. Yes, I would baby Aukasa free, Papa. Yes, the king of reggae speak in IBJ. What mammy D? You think red or what thing? What's it say? Hello? IBJ. Yes, sir. I'm listening to you, yeah. Okay. You said my name is the king of reggae. Your name is the king of reggae, eh? King of reggae agenda 1, the only one. Okay, please, where are you calling from? I can hear you well. Where are you calling us from, please? I'm calling from Bomami, hometown. I have a region. Okay, let's hear you, sir. IBJ, me love your program, and it is very entertaining and educative also for the youth out at the ghetto. Yes, the system happens to each and everyone concerning the love matters. And you want me to say my opinion about it? Yes, I want. To me, yeah, it happened to me once ago, and you know, it's not very easy. It is disgusting and full of annoying. But as we are a man, we have to take it like that. If you're a man and you love a woman and he doesn't love you back, you have to kick her out of the system. Because the marriage is a system. If you get a woman who doesn't understand the system, everything is cool. I want to point the location of get your own contact and yeah. Okay, thank you very much, sir.
Hey, ready. Get to Honino. I get to Honino. Our folk not do home. Okay. Okay. My main fat friend for me, you know me and 7 count. Hello? Hello? But you didn't baby our casa free, Papa. Okay, casa free him. But you don't know who ye kakrama mena, I was home and in Mohammed. Hello? Yes, I'm Pacho Metunka. Okay, Maminti or no pay, Papa. Hello? Oh, Azuka. And Fafro. No, you know, line in one. In quantity way. In quantity way. I want to say, cause me passing. Me fan away. Right. One on. Hello? Hello? But you didn't baby our casa free. Maminti o medofo. Uh-huh. My first school with the rest of 15 years and I'm a child getting the good. By then, we were facing an act who could be an idea, most I made a message by everything 1, 2, 3, and pick me for a minute, 80 classes. Few want them for a street. But then I'm a born for Kurari. Not the headmaster know who set me up with everything to do about it. The headmaster, I could be never more. I'm para me, yeah, or before ya go. Peace. I'm a poet. Hello, that. Maybe I try me tune, Kakasa. With the pieces, Yari, speak of Ayari as a king. The second papa said, that Yari as a king, the mouth by far. We'll come to the dear, and me, the mammy, yet the 10 million. Means to let me that in Granny said, that in my head, or hospital. Darana Yama, Namis or they will come by boss, your Roman. But we'll be able to tell them what they know at the court. Fine, I'm quite dead. Near my suit and Sompa. That I die at best state. I mean that. You can now vampire time. I actually see where I'm sorry. Da, in fact, I'm Papa. Oh, come on, Papa. I'm baby. Na empire say okay me who dem yam and the gusto some started their school like dynamic pet ma school some of them fun by boom go by when you car no be to school by one penny Mama say den esie nti my head me gusto edit and so say o do aka na no current me ja school by one so o come come so na so aka no ko me ya oh, that you get it. Abrabon with you, baby, no. Hello? Okay. Hello, good morning. Morning. We've been seeing to me from the game to ya. Look at your feet at your hello, Dominga. But we've been seeing to me from the game to ya. Because if you are chimney, okay, Mamintio.
no chance me abai wa mi si so a chance bi ba ma bla bo ma ahwe me a ene nyina ham e se na me nya be me bia na me ni mai wa ni ani je boy me ni ama na me ko fa mi krom ni kana afi mi hu se ye me no ni mi krom ni ama na mi krom ni sama ma adwene bibia wo mi krom ni so bo so no na ma kodo no ni se wo no de anya wa ye mi krom ni de obabu oni nti bitumi kura fi we ni nche na makọ ho no ntu nim be san se no no pem se mi ko bo ma mi amane se na me de ye no to pam so na me nkasa na mi njai ba ko na chi de na me mbla be ko hye ho no ma be fle me ni na no me tie na sa wo de wo bo double game o sha wasre ya mi ya na mi ye nche se o ja me life mama na go family me na fi ko ko mu ni ho en ko tana onu so amboa me wa chese onu hu se me ni we ye jaa ni ai sana o be se ni ti ba ya ka sa se na ro ya bla mi ko just ka ba ko na me da ambele ni me da no edua na ma no la ana onu so be nen ye jaa a me ni be ma ho fra wo en na onu so ni me jaa a me santi bi ma ho fro nchen no ya me fam na asem ketewa say na sidi na me dream say ya den dia me ye na etwam na no na egusu a ha me emre bi nti chance de e bi ahre me ama enne ha me enne sa be ma no akọwale obi wo ye next town asidan ama no e di na sua adwuma apon na ho enne me na me na mo ha ye o na say wo hwe dan ya gay timu anka ye wo na wo te sa dan no papa bla umui wo da so te ase woni wo ba yi twam a uhu no aw kafra wate afutu obe na wo di tu ema na wo bo double game no afutu abi di tu o mo say double game ni de ne ya wo bo no ana ya wo se wa wi ya wo de na emmom ndachi bi no emwa ebe ha wo pa timisi nipa mene na wo ya ono so ni meja ma be fa ni pe ya ye nwu ye kura ya sha ti edi mani so ono so one me wo no ja me a nti se me ma ba ni na ma obi an ni papa ye me ma yo no mo bo double game ni de metu omo fo se omo njai omo mo omo ni enda fe omo fe be ma ba ko mate eno na be bua o nyankopon shirapi azuka ma memfa ba ko tu no so na memfa ni mra me ma awotutu a ho na I mean for you hello. Yeah, good morning. Good morning. Udini baby akase free na mbo udi kra. No no di everyone like me free kitchen. Okay. Ofales yentio. I'm just accused you 90% here man. I mean you said in the man. Yes, we should have better be. Not a life of crab. No, when not. Baby, na get no tia share money upon tomorrow football race. Se ka get no pam na ono so pam say na o share down na ba no phone. Wa na dey to manu mi no o say do manu on pena. Kama sa afi ni bima naka baale ntiase bima no baba ko su e polisi eno obo no bala ma ni na no bala de katashi e korti ntuma no ni ma no firi no wakoje no bai bima no ma e ko pe gas for ma no ware no o be no mo adi awo no no tna be tu ni ba o ge ne be o da su patio ge ne patio ha ayo awotutua midi course na chia ene ye nye program bia okay awo mu akwaba oh minister na de adia ni nyina ne say ene me drop him me fire kai abese esikwam faka firi dwuna se na abese obetimi eja driver wase ye fire bibi battery terminal nti mmane fa bo
Emoso. Or the boss run a pay. A boy, I didn't win Sanyan one, I know what that am. And the battery, no. A woo, ya Bob, Mom said the end. My main trust in you, my late. It will be when I used to actually, I may buy me. It will be a tan and Tiana Joe. To me, will be a car boot to be a more spare batteries. One when you was me, what the boy was so quaint. I'm not just of some Jan Hover, and me late to you. And I used to wash. I won't then come on, you didn't me interested, or submission. What say there? Chance. 3 seasons and a chance na do so. Minister, on say Aquenya. Saturday way. A money pay bonny. So won't make so chance. She said the Udi Kaka say, no we know where. Oh, show. One corner about last caller. What has more kind? Oba, young fat, mammy yoba, bear my bepel. Yeah. 1 penny. Wako wale. Now so has a year, our lady, one makes a chance now. I drink about him, and I would you. Chinchin try what dear. Because them and the Anaka media. At the end of about him, and no money pa, or beat me quaya quantity will be, or beat me cocoon be, because on who said dear no, when Yana will have a fan I yen the idea, nay, dear, until I was a saban also, but I was sending pounds say you can't eat your cake and have it. I was sending pounds say you can't eat your cake. One was she a canoe. No, I was a one pet. Was she a one baby, what's a one pet? No way to umpe. I won't even say case will be a sea with ya. ABC way animal. ABC. A rabbit baha. Brano, Ewo Ghana. Ne been in some. No, could gravity. To all Ghana and in your see a running your penny pet. Or her nurse to her from was and you full soon number. 1 pet. No, call US. Is your military? US or US Army. Okay. And or buy. Or buy and na. Still no running him say a branch in it to quine. Abba. Or buy and or best or bet chian when you fear no who in your kit was wouldn't you idea? Penno. Many general. No, so was open on the honor. And only a baba way status at Otna. Na dear Kofa case nearby in an as a branch and could draw Americano or the crawler. Abrenin Yakatuano. I fed ye, what year to say, one fat, crawler by ya, some media, and yes, some make an I was some banco so how, and yes, some make an be now okay. Was one penawa dear no so that I felt crowd was a beman or crown and a trampana. Right. Ah, Bray said no Caribbean. I just say, Naya no be no down who's any fan no wadana. Yeah, man, in any day, the man who's a no wada. We know now, so when not chimpana. When not chimpana said minister was my. There was a somebody can't be seen a power 1 penny. What funny near? What be credit to me, Casse, and I remember saying me pen a man play madame for no. It was so penny. When I just say, yet just say, Nassan way in see a chill. Yes, yes, said, Menonam, will be a bepel. What's a 1 penny? Any pana bepemi, medium mepe, what's say that? Minty I see it. Na bema wa bepe mi amam pene de madam fo no mempe no na se bema bepe unua na unua pena na so bepe ontimi pena utimi pena na wane wonai e no class constitution game ana ade bi so me former boyfriend there me madam fo ni date. What do you mean so madam fo ma me ba no. What do you mean in capital letters? In capital letters so madam fo no former woni na twempena wajai they say obi fie eyi obi fie yie chance no wo ho mix ebe obi nsem ebe yie wo se da sama ne na twempra de madam fo de ukofo na me no be yaka ba ko bi nso wo ho ono obi wade no ni jaya still odwen se o ye asset on be so obi be sa akofa enna me ka se minister when the many paye bone no wan pene o wan hwe ni yie ade na firi ne nsa akwanya no kɔ menti ase obi abefa ye ne yie no na watetete ho na wajejeje ho akwankyere na wahurihuri mfa na wabubu ho anitie na wakeka nsɛm madamfo ade anu wo mpɛ ne kɔ a mane kɔ se kɔ a mane kɔ afedi nko sample wo pɛ sesɛ ade da kosua efiri to forma minister kosua is very precious thing pao. But moment akosua begu form no
asa wotimi nya no ana minister what can say say life begins at 40 em says asem ni pante ase life doesn't begin at 40 bia life doesn't begin at 40 it begins at when I will feel so at 40 because age of 40 no when we go school when we university at the age of 22 23 when your service will be 25 every 25 go see 40 no na ni pan minister what we dey no ye no ada what dey if an say we go university when we 23 yeah why your service no be 25 Ghana den unya adwuma be 27 28 unya adwuma be ba jo free sa age go see 40 na we ye den order wada when life begins at 40 na say ubeye bibia we your bema we your ba if you are 30 35 one wale from that age to 14 when your mommy enu miensa okay when your wadwuma bi a wo ye 40 you don't stress nya 40 years na be stress o Kevin tie wa futu no pa ai nya 40 years na stress o enu 40 years no na every time I wo sole anopa one wale a wo na oyere no ma wo make school ko adwuma oyere ko adwuma that's right pon wo mo be fie etisa ehon na life ni begin say what bo abrana kosi ba bia wo wode ye won sakuram wo wode ye wo ye ye fra wo ye don sa hye wo botoma esi bibi so na wo tira wo 40 years afa na be wale awo na ade apa adwuma eye dia 40 years who come both me can both a man member because the minimum pan 40 years there the minimum pan say oba there senka wanya ware a enka 35 years no one we minister na one we ko hospital me tie me kwanye na ko hospital ngura no mo 20 no on betwetwe me eso still manye baba still manye mako that's right hospital ne dia manye mako ai but onu hu ni say esa wo de wanyini dodo oba wo tira 35 na wo 36 40 ni ade no ya na awo no obre but anonso no enye obia nso ne nya sa akwanya no enti na me say se akwanya no wo hodia yeah nipa fancy etim say 40 years ni de it begins a life where we relax you who ko wadwuma who ba like bibi sa nyame amwa with no stress after 40 years but so one yasa opportunity no so a na sa wo de ne ba 40 a yesa bi de ba ntem e bi de nche enti sa nkwa akora bi nkwa wa e bi nkwa etia akwa bi na kwaji skeduro ene yesa wo ne onfa ne ba wo sha ne yere yemnye wade ne yawie ya skeduro ra ne ye fast wo ye yemfa akora ne nkanka ne de ho wo ye wie se oba no kra wo no obedi 2 years po no awu nenti no wonu schedule no akodi 2 years you die eti minister sade kurawo na se wo fi sade ne beboa wo na wan hwe so yie na ade ne firi wonsa me pa chaw asomdwiem broni ka se with all due respect jani pa no no ntira ne ba bi no omo ne bra won hu se be mai pew oba na wo hyeda ye niema bi won pe no na wo chichi hu gu ne so ofra wa na wo yesi wo yesi na wo yesi media me pew na hwanhwani na media be ma de me pedo betimi ahwa me obi ani be mo betimi ahwa obi o the fans say be ma wa fa ne na minister wa toka ma ejeje so nche se wo wale wo se ka wa sa na obe ye okay niema betimi asa enti chance bi wo ha ti say de okan wonnim de ekwa wiempo som na hwede nyame de bekwa akwa yeah but say wo jade ne fala sa ma ne ko because won say wo na wo to no nim obi da ache oba bi timi hwe be ma ja akwa we de ne da ache nye fe mintimi mmere wo boa enti sa de no nyame de ma fe sefa na wadu nyansa ne wonim de eyiyi anu ma ne furu nsa mesrew enkoye akwankyere nkotia obi ba wo ye innocent abema na befa no sa na meka abusuya otutu akasa me se o kasa na wo fanso so tutu boba park no so na kakra wo fa bo wura mu na ene chance hu ko wona ye di no chance na ye ka em say ya adaveti akoba bi enya ware nko ha o se ye hyase no wo ka niama miensa na ye wo lack on say ona efre ye no obia wo experience a obehye entinya say ye divert na emom nkomo na wo di no
ono na experience or one or say you will be a wa war face is here a juma chance beton is what one ye but I don't say would di abrabom komo 90% a man and mema hon komo and no dear untimi fam free no dear no cre is a marital problem a wo wi asisi no ayen konson a eso amansan nyina said the okay say 90%. Yeah. A buy be we our reso. Enti na me bisa say diversion na America no. As ye kohodo but also na say ye ko. E be ko ye die a e bebam. Si say ya ye ka say. Nipa e frɛ ni ade nyina abegyina sa bia ye ho. E die na e wo ho. Ane na abe kontonkro wi abeda mansan nyina kuma awale. Yes. Aware sem eya dia ebie nipa ni. Ha enti se adwuma mu krampo. Promotion bi ba. Na se me offer ase. Uni yire a. Ye mfe ma wo. Enwuma no bi mu. Enwuma no bi mu. Enye enwuma nyina. Na ebasa me say obia da bia me ka se onfa ayimuda no mai da bia me kan broken heart mu no sa be ma na sa oba no na onuru bia ese oduhwe 35 years 40 years enye jeni kitwa wo na ya na ebi nsu gina foundation no so okay obi wo wa ye wo no to empa so obi won so wa mramu ansa ensuo san de etamu bebrebe nyina ebi wo a wa nya somfo ni maami ni bi ni papa ni bi eno wo ho ema nu ko abrabo fofrom ayi ni namfo san etu no fo na kola ebetima change obi destiny wo wanya de no why na hai wapam na kola no eno na ye den de na awo kan wompe otimi ka kira ne damfo anani nuanse sa fie wem sa ba mu awi se na le ninkwa anani destiny unsam na wo na se wuchu su bibi ma no he ama ebiruma ya dikan be di echi sa se mo biti fidie nwo su chances entire ma second o chances ebu e ba ko pe ebu e ba ba ko no bi ka yi oba ba ko frɛ na oka odi say nyinsan yi go ho asem ujiri se obi ma wi yi 7 times se mbaka ya yewo efi dadam ho no osi obema na amana aye odi say abortion sa 7 na chi no hu se na danfo du be kire se hukun no okoye obi ho ade a wanya ho ade 7 ma chin 7 and the second chance pa de enye ni pa nyina na lacking so wo abrabom obi wo ha obehwire se de na wo ka no obehwire enso still obenya second chance entai nsi enti wo awani abre a wo TV no ho awusu no untimi mlemu obi a na yesi achia betenye den emui echen abrebo nyina enti de me pese me ka kira wo ni se wo ye oba se wo ye bema e basa e mema wo style bi e basa wo nso ode ni safa na tiko o pese wo kasem bet sa de no ugo bi eki emfa enti chances are ye ankasa ye de abrabo edi agro utie mi nso mi tie mi fabi unza esa uso fabi hwe mo amo ba no me see chances no so no lucky wo mu lucky wo mu na o bibia lucky wo so ababrese ene o hawo ewo mu
na onum say ma mebre a say mlei won abosisa me ma mebre a won abosisa na e die ntie suantie nso ka ho yes wo kwa wale abusa enya easy say chance no ba ya na ba dabi enti ya yentu embo ase kakra okay na me hwehwe be ma no emre obi ka se mi kiro se first so bi sine pa say wo mo ma no wo ayi bi a wo ye onse o yenkosra no no say we kohwe be ma no dem okay enti ya kula wo ho nti ya no ase me to bibi abremu a we so on de on say mie mpa no say soliko ejuma na say no onyina strategy I say first na mrakata nyira bi da bi so we nya ma strategy bia even no kwa asole no bi kura wo kwale a ya be me hwe ye 224 ma ya no ko hwe won mu dem ti we de enya ma strategy ba ofa enya ma de asore no na ebi ye bet enya se ma na eyo ana minister ha ade bi ho na me ka kire ma kasa senyame ya adom na ne be mate ya na se wotimi ne woda ebu atopa wo so nya onyem no ka che se koyigu a enyi mu da he mudi me ma na chi a wo be yi wo ya manyina gu obeja ho akwa wale oba foforo enyi mu da I will say see wasem no so bi ma me me see na me ka kire na ye Easter Sunday that's right me ka kire obebi ase be ma so pe na wo oba no nya akukuduro pene so se ma pene enya akukuduro kwada ne dem kwa wro ho kire no e ma ne siw so pam ji atopagusi na wonyem na watimi ka to se me nya ready na wonya ready so obehwe ba wa ye ready so obebu atopa na se wodi me ma na chi a wo be mix chance bibi e mada no mo one ade wo wiase a ye priceless minister na se ne wo ka kire ma na se ka kire wo ba se wo de wo ne be ma ne nyem na wo ka kire wo se koyigu me nya ready a wo nya ready ma ne nko enyi o to enyi dra na show ba that's right na ye nyina ye kabia ne de kabi obi koyi ba ko pet to gui wa mu biem amanu wo bi de ye 13 last week of akofi di ma beta wo se ne ma me 11 but obi nso de ye ba ko pe ba ko wo be di na ti akoyi aguo minister obi nso abortion kro koye na ede ne ko wuom obi nso de okoye ye twetwetwa ade no kura asa agu ne yam obi nso ya sewu minister ye nyina ye nyem ya no na mema no munya radio enso ye ni ye nya ready so ye boye that's right ama ye manyinye hu wo pesa wo ye prouder ene ma bi hu a wonim de ye ko wie ti se de okan fa sa chance no e mesira mo wo ye oba wo se wonya ready ama ne nko na no better onka moment abema be ka cha wo se ko yi nyi se gu no wonya ready na onim say ma no bi ho nso a ompe be ma no eba o say abranche ba ko o kasa ni ebi wo ho mo so wo yes and you are doing that in your own risk o ompe be ma no ba se wo yigu na wo ba no no a wo hu biem be ma no be kwa akwo na be ma wo mpe ne ba de o ma na bu atopa gu so ebi ho o sa wo se bi ni wa eno de ebi wo ho ebi ho pa obi wo ho a egurade Doctor, sorry. Minister Sikanti. No, Doctor, sorry. Make up to you. Who saw baby our Bema or pay? To say the Bema be our bow pen. Or baby our Bema or pay. Or be Pememo Yankets and Kitting. Okay. Or be Pememo Yanketwa. Me our Pememo Yaketwa. Bema or one pel. Okay. Our Bema Crocroa. It's be a who children Wakosia Bema or so. Na one na kwanya ase me mpene ba o mpene ba sese mesi atopa bi abaji e ba be firi mu ababi a wo pe ba no wo na bia na wo ba no yo so ofa wait ofa me chance na ya na wo abawuro so okopel ho asem ko bowura ni bi adie ba hako a esese ye ka no kre wo mu ani say yeah ade no aba ye se enko ho wako wahu die bebam bia no ema ebi o motives no bema we die mejiji na di na sa wo pa de one me nyim 10 times eno so na wakoti aka uko mu no eno so na chese bi kra se de ye kan na kokosu aba akopɛ kosu aba akopɛ o
asɛe mebree wɔ hɔ sɛ mmerɛ yi ase sɛ obi ti TV so hwɛ esu wate obi ti hɔ a ɔsu bɛrima bi nso wɔ hɔ a ɛba 10 wo de man nyɛ offside clearing officer man nyɛ offside clearing officer free kick offside free kick saa no dada obegya wo hɔ akɔwale ɔba foforɔ last year techiman wanchi die no 7 sɛ no ɔkɔyɛ ɔba ho adeɛ na ɛdi anko mate wɔfa dog bɛbɔ akɔ aba yɛ nua na bibia bɔkɔ deɛ kristo no bibia bɔkɔ na wo sɛ nkɔmɔ no yɛ wo deɛ wɔ hɔ ɛyɛ papa wɔ sɛ fa wo nte ho bra sɛ da bia meka sɛ chance ne ɛyɛ a yɛkan ɛyɛ na gyina ɛda a yɛwowɔ so date of birth nature asɛm no nso asa bɛpiem wɔ ha kɛseɛ na dɔko deɛ woka asɛm ketewa da ɔsɛ awoka asɛm sɛ ebi a wɔbaa no ebi a wobɛwo baako obi nso bɛtumi awo 13 ne nyinaa yɛ date of birth adenti na nyame abɔ yɛn abɔ wiase na obi deɛ ɔbɛwo bɛyɛ 15 na obi deɛ baako pɛ na ɔbɛwo nti woka ɛyɛ Job 34 verse 10 to 12 a ɔsɛ empire onyankopɔn sɛ obedi nsɛmɔne na emom onipa ne yɛ ɔsika na otua sɛdeɛ obi kwaetie no saa na ɛbɛto no enti sɛdeɛ date of birth da yɛde wo no ɛno ho nneɛma na ɛbɛto wɔ ewiase saa nso so na Job no akro ya nso so no okay Job 3 a ɔdome na woda ɛsɛ no ogide sɛ da yɛ wo no ɛnu nti na wadi ye na afi problems abamu no nti sɛ wanhu we nu nyinaa enti meme de hia me pa no sɛ enka obi nim ni date na o partner wa kwesi awuni ni date ya no wa check ya hwe emwa wa emfa wutiri enkowram no watwe ho sɛ wo bɛ ware no so dia ɛne ɛwɔ sɛ wo ye ho adwuma yi nti meme de chance ni ayi aye kekan chance no ɛba hwe ni ye obi chance betumi aba 20 times obi de nso yɛ once said obi bɛ wo dodo obi nso wo dodo saa na ɛno so ɛte enti ɛbɛ de no mahu sɛ meme chance yɛ 1 na abanti medidi agro ene obeye mobo abusia doctor setadu na wote ne nkanane the 3 C's of life a yedi ho nkomo no last week yedi choice ho nkomo and last 2 weeks yedi choice ho nkomo na ne yedi chance enso ho nkomo nyame adoma next week nso yebeko change ensesa very important ehia papa mesi obi asetena woti no yewi a wonye kra ye mattress a woda so you have to change the mattress them pinch mattress na woda so no I spy when you say baby nim say mattress I spy enye ni nyina na ebuagum kra o bi o emungum so I spy if you be o wa wotima you need to change that location. Mami can say if your church cannot change you, change your church. If your church cannot change you, change your church. Na asori awoko. Me can say jai asori no. Yeah. And me am the Adventist, me am asori am ko ye. That's right. No ma ko asori na 7 years. Ebia ko no wo ehia ha. Yeah. Ma 7 years. Eniema nkoye. Adenti na me nko pankro no. That is change. Change you na ko pankro no so ko hwe ese ba bia wotie no asori na wako no ebia opemwa we ni su ba ti say yemfiu what God has joined together Lord let no man put asunder. Doc what's my okay see na me tini maso so obi hwe o say miss ma wale mi kuru 7 years mi ho he and also be change that Eddie our Liana is moving you from bad to west. Until when? Ever only be cruise 7 years. Any man koye. I don't know. I gave you all command down. Okay. I'm not that one so warrior. One and wawari yenya. Just be a Jamaica and I say okay.
but say meti hasi ya na say me ba ha me ametumi atake decision say me mabi and there no enye bone and say rob ya emma okay abusia yanko the secret of life for us na ye di agora change a chance ni change ni ho nsem no ebenji ye bre nyina yenkomo a medofo ebe boa wa brabo ye mu bi yesua hunu aboan ai edu time bi anye change bia na o se wo change bi mo ebe san de wa be wachi am wa lose wo chances edubre bi na o se me ne nkrofo bi tu kwan ko kro bi mu manko no wona e ko kro no mu nyina no ene me yaka nanso manko no aboa me the next level aboa me di medofo enkomo we na ye di no some of us ya na e personal experience isua de no a ne de toto de ye famu a na wo se ne wo che na bo wa brabo doc enen komodie ofia ha nyagro enkomo ha ho pa na aboa e be kan ho asem no no se sa change ne a chance no okay. And lack no sa aboa no chese o ma lack papa enso sa aboa enkrofo so wo ye baibua ene obesi obi da so kwa do be si wa no bompa ye Jesus o boa anya bompa ne be ma na so fo mfa kwa do bi nto so kakra ma me hwa bia na awo nim kwa do bi minim enya kwa do bi yi how ne no tintem kwani aboy black and white bra kwefo aboa so be mu kwa SD kwa abuse na Easter ho na ti bibia meti wiasi wai na say unim awo say no ya adventist o sa ho asem meba ada no pa somade asha na I don't know what was wrong next time minister na me na eko me na SD ni ti me na wuye obi eja na msum jai miso mako SD kakra o tama na yewo ai antwakrom no maami bia na se me maami mu kum nam a on se me nwenam ye fi so ne yen maami bia no hwe me okay a friend Auntie Dorothy they say wo huntado sama no ye SD ni tie de me kɔ no ho no mo no de me kɔ SD asɔre okay ɛna na me teacher Mr. Safo so no ye SD ni ɛna na me papa danfo sane SD pastor be a friend of Pastor Kwati Ampofo okay ti papa no na opema sempa ɛna me san kɔ SD primary school ndi na SD ne de e free en kwada bremu no say Church of Christ no ne SD no niema bi ese ndi ye nyina Adventist no e free en kwada bremu no Yakobi kakra na wo de ne de o si ye bogram ma chire o mi onyanwie wo de we secret of life na ɛna say no na wo be pasomade ahye eti na wo dwan wo ya me chire right no ye mumram Kevin mufa kwa da bi nto so na ye ntwa ne mfoni kakra nkyere ona etie radio na obi wo a endomi babies no omo no omo nhyeda nim kwa da bi ni saa anene esa ne din ba akosa de anene wo hwa bo ya ne komu ye fita enna ne body ni nyina ye tuntum oya no ma bia ni suno de kwa nyasa kwa on se sa aboa we say no ye o mu mienu anene no ye o mienu ba ko de o ye black color bia ni no na se white bia ni no wow no so ya anene no a enti uba English no a we can say raven and crow okay na twi no ye kwa de bi ni anene so say but o mu nyina esu no ye pe adekro there's a difference color no okay de we ye sa na we nso so
na we ne de said de of adin ka kan no motawo Africa hapa black and white amo ahase na aboa we sei emua ewo and no mai wo wiase nyina ono na intelligent we okuta sharp brain esne aboa was be say eagle dabi enye eagle yonkuni eagle suro we kokokoko kwa de bi eagle suro no se eagle kwa na se kwa de bi hu no obedi na chi saa no enti picture ba akokra de eagle no ho na kwa de bi ni edi na chi Kevin me interested in that picture no because na minim say eagle no de enko ya boa bia wow abuja bra Facebook and access Sompa TV ne so eagle suro no kokokokoko hey on pa boa we asem wow enti I will say eagle to me ko wiem pa baby a eagle etimi ko no aboa won so timi ko kwa de bi eagle to me ko 20,000 feet Saudi ba kilometers no e be 20 kilometers aboa won say so e ko sa aboa ko wiem pa e voucher pete ono pete no o ko 40,000 feet no no kwa de me say ball asunti no wontere ntu saa o she o ko wiem pa emwe enoma nyina ono pa de ko wiem but eye kwa de bi say otu a non stop o nyina ba bia obetumi akọ 100 miles no o nyina kwa de bi so otu 100 miles obetumi akọ na o nyina wow sana eagle tie ono so timi ko 100 miles enti say eagle kwa no wen bedi na chi saa 100 miles kwa de bi na kwa de bi no so no ya kana say de odin ka kan say bayibua enya no kure atiefu eti munyin firi mu adwene na say ne no on record declare say won ehunu kwa de bi so ye bayibua na no kure bi anim na nye no one man say onkohwe say a former awa anene oya bayibua na no asoma no oya bayibua na nyame difo ekoma ba Israel 3 years na nyame difo Elijah akotena nsuhu aboa we efidi no oya bayibua onye bayibua nyame we kwa de bi eho asema o Bible ye ma 11 11 kwa de bi so okay Job 38 verse 41 o se nyame ena hwe kwa de bi ema osu wow ana Yesu nso so eka no Luke 12 verse 24 o se monhwe aya kan say monhwe wiem no ma but new Bible na ba no kai King James version o se monhwe aya nini se won no won pan enso osoro gya na ehwe no wow na Bible kan say wa be ka je so ye bayibua ana Jesus me because say ye wahana enkanka kura so obi yare wo fie na kwa de BBC eda no so agurade wo be kumi kuro nyam be twa ka we de mi kuro busuafo na aba ha no onka so no na busuafo enya no kure bi anim de ma kwa de bi o mota ba fie se enua wo ho a eta ba ho ana tu se ebia waye bora utade desmin esisi fie obi so no eta ba ho no nti ye bi kura we sa na ma ni bi nua wo fie ni de ubie bora so desmin so nti oba ho no ma wa na wa ma na ba ye urade ye wuo nti enye se ana aboa we se ebia ofie obi ani ho no na ronfo ana se obi ba ho no na sa aboa we wo ho no a oba aboa no be ka kire ho aya yese aboa we parrot aku na intelligent da bi aboa we obe ka kire se ho aba fie ho na oba ho no ba wa ma meto wow o yusu ni guest chest de kasa kire nipa sa ne nyame eye no enti wo ye enipa ho aboa nyame ye ne se o meboa na eba sunsun mu niema se la kasem ana ye ka chance ye de ne ye on sa aboa we otimi tu kusua
efiri me nsakopem enson okay oton so a 18 to 21 days na okọ abua ansana wohwane na wohwane a ofidi ni ma no akopem se ni ma no abede wo mo ho okay enti obi a ni yam ye no wo kwa de bi enti na asonafo ewa yam ye enti na omo symbol ye kwa de bi no ai enti saa aboa we se no nibuo no kra omfanto so ne nhwe Kevin Mumfa kwakwa de bi ni buo no ento so na ya hwe wow oye buo na ewe enua kese eso ni buo no se ye de ya de ma wa lack any chance ebe basa ama ebuo ye wo hoi kwa de bi buo na se docs obi hwe ye na otie ye ne a eniema jiegu niema nkoyie sda ni tifwe di ebuo betimi ama ne laka ya adwuma kese pa because you obi ho so de anopa mu fancha me ade enchi o si loto kura ebebo no onu ko atwa bia ne mu ni one laka bonsa ho abono se de jonso abo akoko so bi laka nya adwuma ebuo yo betimi de ade ama no na ba wow obi wa na abrabo nu se oso bibia mu a enye odi dwa enye ebuo ni yetimi de eye wow na nikosua no so nikosua no eye different no so nko wo hwe a kire na but mo hwe kosua no ma enhwe eno so eye niema kese kosua no kosua dog bowura mu kakra niema biti se den na anene ekosua timi ye ne kosua obi a oda owo mpaso ani daso asan yesi wawi ubetimi amano e de aye aduru a obeba life be 7 years ansana obewu awu wow anene ne kosua no akasa nsoso no ye de ya de ma wa sika mpa wonsem da sika empa wonsem da se bia be hia opa ene na je se bia wa nso de akwadworo nso aka okay enti anene ne de onye aboabo ne se de ye hunu no oye nyam na aboa yenwe ne nam ni moja no kra ye different ukuna aboa bia ntimi emma no ho emma no empro enti ukuna obes da ho saa twintwam enti anene ne de ana akwa de bi de se de ya je tun se oye bayiboa no me de menyintu enye sanity eyenimdie na yeni okay yenyi free ya adwene enka nyame ma ni difo se onfa aduane nkoma no okay right abusia secret of life no na ye de abrewane anene hu nkomo na Dr. Setedu ene ya bono ntina wo different perception bi fa anene hu a ene doc abe bie ye ni ewo ehu doc yenko ayiko herbal center na yenkodi nkomo kakra ayiko herbal center de ma ya resai enye different oba uni date of birth nko a o kan ya etimi hu sa na eni ntina yare wi ewo so no chronic nemu chronic ni ntine di aduane we meni aduane we yusu adro we me yusu adro we ubense nipa no efura chronic na ewo no so say diabetes ne say enya ade e bekwa instruction ye ma no ne ma wadura ebetu ase emma biem saa nso so na ye asthma nso so a na atena wo so a ema adura ebekọ na nkasem yare atete watena wo so ache no fa beda yen omo ba yen chen no edi adanse enra sister bi a ye hwe no ofrefidwase na eba na nsen ye omba ana enra no anwumre ofre me ose o sisi de me ho ya na nsen time a me de ehye wo no enu ba bia na ose o ni ho ato na nsen no ekura na omra emeji aduro no nkopim se time a ono a mahye no eso a eno ano enti nkasem yare de se yesi ekoye surgery se ekoye odie fa beda ye nyame be fa so yeso ama wo ho atoye enye no nko kidney problem ene hepatitis yare bia osa
fa bɛda yɛn yɛbɛ ɛhwɛw ɛno akyire no soso no yɛwɔ enuro ahodoɔ pii na yɛkyerɛ akware ɛwɔ abuakwa sɛpaase kumase asɛm na yɛkan abuakwa sɛpaase besiase kwa no so hɔ a ɛhɔ nom na yɛwɔ na yɛwɔ enuro ahodoɔ pii ayiko man herbal capsules amfa bi ama saa nso so ne yɛwɔ flatokel ɛno no ɛwɔ dwaman so ofrɛ yɛ a baabi a wɔ biara na yɛbɛkyerɛ wo baabi a wokɔ a wobɛnya bi atɔ saa nso so na yɛwɔ flatomy aduro no a wonom a na wafu ɛtwene a Ghanafoɔ agye atom no mmarima no koraa mpo no ɛnom ne kɛse koraa sene ɛma flatomy aduro no ɛno nso so yɛgu so a wofrɛ yɛ ne a na yɛde bɛyɛ delivery abrɛw saa nso so ne yɛwɔ big bottles no nso so no ɛdi dwuma Easter yi yɛbɛdi Easter nkɔfoɔ arequest paa ɔmo egu so eyi so ɔmo de ɛbɛgye adeɛ saa nso so na yɛwɔ ayiko herbal bread no sisi deɛ nyame adom ti yɛnya ho kaa no egu so ɛnam ɛbɔ didi enti sɛ wowɔ fie wowɔ abɔnten na wohyia ayiko herbal bread sɛ kaa bi ɛtɔn a ɛyɛ yɛnea yɛn sa no adwuma no bi a no wato bi adi wodi a ɛbɛma wada yie ɛna na wontumi na wodi bread na ɛbɛ boa wo saa nso so na wodi bread no nso so a etimi ɛboa ma wo ɔsa no ɛkɔ ɛfam sɛ akora a wɔnhuna de wodi a panyini a ne refi no ho wodi herbal bread yi a etimi ɛboa wo yie paa wo prostate sɛm no sɛ wontumi ntɔ aduro no bi koraa na wode di ayiko herbal bread no dwonso no bebrebe ni nyinaa ɛbɛba ɛfam kama ahomakye nso yɛ bɛma wobɛhu sɛ w'ani agye wo bɛma yi na ɛgyina so yie ɛyɛ ayiko herbal bread no enti number a yɛdidi dwuma no ɛna ɛda ɛso no 0557 28 5077 0557 28 5077 ana 0276 070704 0276 070704 abuakwa sɛpaase besiase kwa no so hɔ a ɛhɔ na yɛdi yɛdwuma ofrɛ ne a yɛbɛgye so da bi a bɛba bi anso so ɔbɛba abɛto yɛbɛhwɛ wo kama nyankopɔn ɛnhyirɛhyira obi biara. Nice one abusua. The secret of life ɛna yɛde brɛ wo ɛfiri ayiko herbal center Dr. Setadu ɛna ɛtena aseɛ no bɔmmɔden na pusu ne nhoma no na dɔk sɛ wayɛ kɛse o anaa menkɔ na mehunu dɔk wayɛ kɛse sɛ na sɛ mehwɛ ne yie o saa wɔ hɔ ɛna sɛ mehwɛ ne yie mebobɔ ne nkwan gye sɛ anti what if for credit in mommy? Okay. Me and I'm penny ye. International combination, no. Don't put it. Me dipa no a na me manya kata ne hongro bet ono ne de no. Yeah. E ma wo hone mu santi. Wow. Eniema horo bebre wo mu a meyere edi ho adanse o saa particular pan no. Enya pan no kwa. Yeah. Eniema wo mpa. Eniema wo mu enti wo mo a etobie na enya se bi a ne denko da bi nya ne de. Sayade pa. Right. Kevin, mama menye birthdays we wa ho. Na yen komra. Okay. What the fama mo na yen komra. Right. Abusia enne. Right. Abusia enne komodi ofia ha. Last week me new din komo bo intro bi say ade bi koso. Na me na mafie mu. Ɛna monten so ne namba bia de ekoso a hankrofo adwen na me di hu nkomo. Last week ye kofa nkomo bi bai. Mr. Kelvin we omra. Mane nwie de no ewia. Kelvin bra. Nkomo a ye ni di ye ne se
Matna say research bi ehun se oba ne bema ekwa wade a 90% of wana etimi tena seche no ma o find average a emema no wu eja ma no bema ye ejapade kura ne yiri timi ka kire ne se misrawo ye wilo na dachi bi no wundi ho a sede be ya me mamre na wabusuafo kura ma mesizi niema mentai hunu se kwabrane be ka kire na yire se misrawo ejapade na wo ye no ye will na wundi ho a abusuafo ama ma ehwima mfiri mensa ema no me pese me bisa firi me ho die na eku me ma ntem sa me pese me ne ma be 10 din komo na me ne me ma 10 so be din komo me pese me hunu ade kropoti ntia awade na se no emema ni bi emema no etimi wuja ma no bebre emema no suba na enye ana mo ma no na motete emema no awade na se eya me ntiase yo wede mo na mutimti no de ekoso no munim mo meka nkere me bema bi wo ho a ne suban nye eno na akunu ntem ana na wo ba bi suban nye ne suban tantan no na aku bema no ana asem we no eya asem a ekoso last week mema no bi be kasa kakra nene de mabiem ye ba homa no so 0551931931 me pam chaw ye nimra no so ladies first say ema no na me pese me no mudi nkomo na no mema ne bom ko adu se dada nkyere nyina mu de bi mo na mo so dia frustrations ne dos dodo na mu ku omo mema no so be bom ma ne bi ko adu ene de mabiem me ne ma be 5 to 7 e be di nkomo me pa choma bema bia mfre wo ye bema na afra me yiwa friso jise ma fa ma na wiansa mo me kan kire me wo ye oba wo susu se die pa ntina emema kwa wade a anase mema in general ye wuja ma na sa because nano aye sompa chede wa ha ye frɛ akunafo be 500 getting to be 1,500 2,000 man ko ha yenim say ya ne bi mu de omu nya kunafo so omu fam ba but o fine average a omu ewi omu be wura pro omu no so sa but the nay no so frɛ kunafo a genuinely ememe bebe so aden na mo say tinipa be 1,000 ye gina nyina kunawu ene mema wu pa o die ben ya double game no na eku mema no ana de atia me pese me hunu 0551931931 0548931931 emanomra die nti na mema no wu ntem saa mo ma kire mase 0551931931 and I said 0548931931 adekudie nti a mema no wu ntem saa mendiasie mo ma kire mase me hia ma ngoa this time bema wo frame me you free so hello bacho udin baby a okasa free hello mete on kakasa yes mama bra okay abna okasa free like I said yes okay mami ntio yes mama no win so so the trust from the beginning now they are all here and yeah but ka me could say minute try by 65 years but me one day me kwasarama me buy one no man fa
Nano Sano, the Macuan. What else? Some Bewaring on one summer egg the cool and thing. Men will be on the mouth. Yes, master made the lady you will be on it. Niam and will be on the man, not with the last India. It's a very man on the pay. A big Mamma, na one word piano man on the dream, you so I wouldn't word piano man. Ah, I'm a quay. Because I don't so no, who deny me, man, I be motivated, no win so. Oh, definitely. Maybe not for one. That's a way be a man, so what two son on. Okay. I understand. We are the big yam in the classroom, and we 5 years to cry. Oh, I said, you didn't know it too. Then no answer. What should I say? And see, Mamma, I won't pray. Yeah, and see. Mate. Yo, Mamma, me da CP. Was a man be too for a month fat. Or in Sana, it is a giant son of my jay. Hello? Hello, Minister. Good morning. Ah, where you Veronica Fashions in the one home? Me about what I didn't send me with TV in the son. What I didn't send me with TV in the son. Aha, Abusia, Matadi SME material, no, Veronica Fashions. I done made me birthday, and what the bed chair me, young boy is what's it, and a Deuce collections and so. I when the designer me, you know, Asha Matadi, or band provide material, no, and a Beman so you drum style, pa, yes, and Nyamisrao pieces. Mammy Tewa no pay. Oba, wouldn't be in the back of your everyday. Coffee Gagai. Coffee Gagari. And no granny, me do. Wow. If I tell me, Mamma, open as me now, your papa. I think go to us. I didn't coupon shower power to 2 of a King George Minina, and Yamisha Mopa. That's right. On my program, we are. My dear Estimona, some of the no, my moon do a cheaper. Amen. Mamma did be pa, a radin shamopa. Dear, so to be a Mr. Jackson, they say, your name, man, will be one, so adding. So we can such a now on tea. Or, yeah, dear, now, Patrick, I do, we are willing. I'm from one level, I did our copim. Now, of copima, a dear war neighbor. Watch him for our year catch or say, employ ya which is die. We let you color. War yet bien, you obey it dear, there you. Once our non city or yen or ye. Now, funny as other than Chigu, I'll do the Baba send you. If you remember, yes, so much as you would be in a dose. Ya won't see mark a crack. We are dear master or back cut the way you see a crack. And then many be to me, say, 8 million manoka, my dear, meaning young house, and not a hammy thing. You don't show him now, back cut, so sad, dear, now we are an yellow, what a my dear, Tibby, a demon young son. Intimate come so, mamma, yes, lemon, more so, dinner, yes, the moon tie. Now, young fat intimate, and cook, Madame. Where you Veronica Fashions, as a Corimbampon. Obaba ko be kasa ye no wose mema na so wodene wo baba si asa be kasa asode no ne yesa de atosoro na yesi mema ye tumfo kura mo se ma kura de yesa bi nyansa kura ni omutirim eh awotutu away mesre wo metena se wai me pese ensem na ye koso no wotie bi pa. Hello. Bajo, would you baby our casa free? The casa free.
Oh, but you tie ho TV ne so. Entie ho. Twe ho frafri no ho kasa mete. Why? Hello. Yeah, men tie ho kasa. Achame kasa free. Okay, me ba cho twe ho free TV ne ho ma me na e ma me feedback wa. O tie ne ho. Me ba cho wo frame na o tie me ho a Kevin na o tie you know be you free so. Or no mercy. Hello. 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 Okay. Hello. Good morning. Good morning, Pacho. Did baby our casa free? Pacho, a family is in a casa free. Okay, Mammy Lizzie, Mammy Tio on a pay. The Pacho, Nancy and Emma, I have time some Muda man say. Oh, say, I'm a Shano. I didn't there was a Roman father for our motel with them, sir. Roman father phone 10 winter wall. Only maybe a pressure there in your muscle. Jana pressure can be cool, pressure, if fear near the end, and my member, only giant man. Wow. Nani a pressure now, Omu Komuno, Omu Komu, when you monsieur or more BI. What free is one? And that's it. You're funny, Patrio. Where do you have back? Well, Cassama, Mamma. Hello? 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 Hello, Mammy. Would you baby our casa free? Because of me, you about me, Emma. Why? Anya, Mr. Eka Waba. Why? Kevin, you need free some mammy. Hello? I would have dinner couple. And Mamma, you see, Mason, I had Dimuyam and may I confirm you. And Mam, you know, of a casa said, Mamma, so a day. Me say, a man, a friend, I may find my bear and so on. Yeah, Mamma, you friend. Next, I saw the young walking. Muyama. So, Martin, come in, free some mammy. Me pacho say, many man a casa. Madawurma. Muya confirming may as one near Mukebam come someone to sa. Hello. Good morning. Good morning, Pacho. Didn't baby our casa free. Pacho, didn't say one because of free tonight. Okay, Obasa, I'm in tea on a pay. Pacho, the answer, the main man winter, may my wife, and Nora, the family confirm. Message dear was soon. Also, a human yet, me not the Bob Wolfie. Message your phone or soon on your message get to one. Yes, good one. Also, near Juma. Mammy, message, I don't know, be man contract, Anna. But this is all no baby crown. I pray the data. Then I'm America side. And I'm ye number. The Friday night, then I still to say one. That's only your toss, I went with 1 feet. Pastor say, That's only a sewa for the need Gisawa for home. Message you was soon, a young thing. The way you now, you will miss the Mammy, message ya was on Yasam Ketua. Not message, not dear Assam, and no war, dear message, no. Message, you know, say, they managed to take the dog part and the motor being the man is the same. I never, Madame Pano, you could be on Sabeca, in the South, and then it's the time in the South. Hey! Now the Obasa, what the no Pebiano man and Sankana. We are sure. When him Stacy. Sir. Mate, I want to have a 2 for why. Hey,
mema mu hwe yi o da se mu wie mema no obutimi hu so ma sera no wayi wo mani o hello hey enjoy da bia fe ni afa ni pa 5 na me fa ma 7 ma me fa 2 nka ho ade na mema ema na kasa ya na mema pre wo ho sa me bia kwanya ma mo hello but wo your ba na wo your bema okay okay udini ba bia o kasa free o kasa free me kasa free bi kum okay mami nti o mame that's all me oh hello aha afen menya wo udini ba bia o kasa free me se me kasa free me free makosia agozo ami ntie wa no pai me say emema no ma so oten ena ma mu wuntum enya obi a na yo bi do ma so oten because you could say na so oten ensa of ya kwantu mo bedu fi ensa akwantu mo kreso no nsa ensa de obeka pie no alfa yan fa ba kwantu na nya mi no so nya abotre if you keep the ko be come in some say 1 2 9 ba ko be den otu mi no so am de me fit to 5 ni a me hye awona wo tim ni akwantu mu ne asodin bebrebe na asa o tete me omoa me hesumre fia o man sanom ni ade ndi omre fia o ma obedu fia ni ma basa basa nti ma me kra ma chame nti suwe no se me tena ho na nyame mfasa ma no ko wu ha ye be kasa na ma tete no ye nti be kasa na ma tete na me ne wu no ma chamo so on to na bla boso na ma chame mo me kra nti me ma no o ma so den ni ku o mo nte okay mema na so odin ne ku o mo ntem me fa last one hello but odin ba bia o kasa free mami nti o ama Mama ya hu mema no. Ema go la de o ka wu. Ide ya na sa de hu na bom pa. Ide ya ko po ka se no ye ne ye bi no na na bi na mo. Mate. Right. Makoma na so ya ba. Emana di nkomo. Emana di nkomo. Me ko dafina so ya ba. Me ba ma be bia tuma ma mema no nso abedi nkomo kakra. Enkomo we ye nwie na next week e be sa to aso. Right. Doc, me mo akwa ba. But on a bibia boko there. Nice one. Dafina so ye boko. Right. Me ba chona enen komo ben na udi free Daphne asheye ebre ye. Ya pomudin na yeah. Ene adansi ayenya. Ehon komo. So no. Right. Ya pomudin na ibedin komo afa ya pomudin ho. Okay. Ene adansi a eba yase. Me hu se brass what bra mo akwa ba. Ya no abiji. Na bibia boko de. Nice one. We are say we yire wo nchen ye pa. Very very soon me so me yire baba nchen. Oh nice. We can't wait. Enti me yire ba bia obi a me chia why. Ya me for frado mu kwa do mo. Right. Sis yemun room. Obi nti Daphne Sabati krankada. Medium opportunity the magical tea of the moment. Bese utwa ho mfoni kakra che ne adesua ene wo maye ne so no ye ni ho enkomo. Daphne Sabati edrun wanwaso a etimi sa life threatening diseases. Yare a yenim se ni edro. Yare a ebo wane yenim se ubewu. Eno na Daphne Sabati aba etumi sa
ɛno nti na yɛato ne din the magical tea no ɛsiane sɛ yare a yɛbɛtwa ho ticket ɛde akɔ sɛ yɛkɔhwɛ ho na yɛde akɔma kwasi broni na wasa no ɛno na daphne herbal tea ɛde wobɛtena Ghana ha yaa ne baabi a wowɔ na asa wo yareɛ akwasi broni koraa teeɛ no a ɔsɔhwɛeɛ no ɔno koraa ɔmɔto agu so enti daphne herbal tea ɛyɛ aduro a ɛsa life threatening diseases yare a you feel say any aduro yare a you feel say bowa yentimi nye ho hwee biem ana say yare a ebowa na wonim say oh obi entimi moa wawu awie eno na daphne herbal tea etumi sa. Okay, abusuya, the magical tea of the moment na yedi ho enkomo akyerɛ ye wo ho adanse bebre ye wo ho adanse pii yade ahodo na nyamenam aduro yi so esa medofo mesrɛ wada bɔ modern sɛ aduro yi ubenya bi ɛwɔ fie sɛ wo yade sɛ wo nyade ɛnei no ɛyɛ duro soronko a ɛyɛ for general well-being enti no ɛntwɛn ma yade meka wansa ansa na daphne herbal tea wanom ɛsɛ so wɔ yade ahodo bi a ɛnei no bi mu feel sɛ saa yade no kora ni aduro nom ne ade a motimi de daphne herbal tea asa bebre na say nya kidney patient bia na omo feel say bi crampa na eduabo okay nenso no obepie daphne herbal yasuye no yankopon adaroma na fu ana ekese ne na asia na peja nyina na omo feel say eduabo na omo de ne ichini baby bebre spiritual centers and the hospitals ne ade no yankopon adom uhu nipa no krebe yonwa onka sa onu mpo na yede ne bai na fu ne na asia peja na ase obu ani no wow enti ye wo adanse bebre okay. Ewo ho yebetumi edi right I mean sure say wo bai ebi mu nso hyeda ba ehosomba behwe dwumadi a wudi enom ne ade ana nipa bebre nipa ne nya hu say me wa around na wo say oba me so kwaya na me pendisa because ebi o ho a wo say yetna se na yedi nkomo okay na afen so ye hu se ne yare no e ba ye sitie anyhow I will see ball brafa e wo yare ni mu okay se nye hospitals na wo kɔ nkwa ejinro na emumu no se de mrebi midi kan no e ana ye nua ne die e nsuo nom ne ye lifestyle bebre na hu hia pa nti no ye educate nipa so on it nti ana me prefer se nipa ba nti nipa ba me nchen pa nti se say no de wa bie ekwan ato wo se nipa betimi aba won nchen in terms of se bia o person obeto aduro na mom ka wonyaye a one doctor be din komo na se de wo cheche no watimi ahunu enuane bi kura enyema nipa duane sa ne man nyina na se de wo bie kwan ato wo sa bie kwan ato ho dodo na nim nti no bebre aba okay se me wa around ofra na wa me yehu se wo ba yetimi kra send location ni ma on WhatsApp okay na watimi di aba right abusuya se bia radio no na wo tie ne a numbers a wo pusu no 0244 941 097 0244 941 097 anase 0500 922 299 0500 922 299 doc ya debit say cancer bi say ema say de ni enim ne say de to mu no fumu but say report aminya cervical cancer ya dia ha ma no say pa so bi hwe wo a obetime nya pomasibre bi de ama no wo dre ho ana ai ya sabebre ya cervical cancer was Switzerland. Okay. Yes. And now mia bebre cause I don't know maka say it to me cancer bia. Wow. And yes cervical cancer. Once I cells na cancer cells na de. Unom daphne herbal tea a rest assured. It's a promise on who beto. Enti asa cervical cancer bebre different types of cancer, breast cancers.
any blood cancers or any skin cancers and so on. Asa bebre, you know, it to me cancer be any cervical cancer. But one cardio centers. Almost so more show. Who wants some debut the Mahoma no payana? Aye, what cardio center na utie ya who say draba because a bed then pa say when ya HCM wakoma na doctor bit me akaso be year free ho cry usually no e ya na nche da ni cure na emomu no when you drop it said Daphne herbal tea nowadays good lifestyle when you ani die kama ho a 100% is so better say this will be only akumayari kra no so one show we na koye medications in kwa na enye Daphne herbal tea dia enye guarantee e bi ho a e wo ma was operative but when you Daphne herbal tea wo heart problem bia wo face bia no ebeko ama watna se normal na wontimi nya exercise kra obetimi aye niema bibria wontimi nya no with Daphne herbal tea obetimi aye. Okay, anope will be enya kidney failure. You will be crampo a ni challenge sisi apa na say dialysis I was say oye no. Sika crampo ho no. Ontimi mfa nye. Yes we be the kidney stones nso no ne ade a. Eno so yenya cause say a hankrofo. Anope no wo wonsem de bi di masa hankrofo we mo. Me wonsem de bebre. It's say me say Daphne herbal tea is a life-threatening diseases. Make us na me di kai. Bibi to say kidney failure. E was say your another kidney transplant. Okay. And now say we are dialysis, which is very expensive than Daphne herbal tea. So what kidney problem and now say with the dialysis so now would see me a men chain na men boss akano beji Daphne herbal tea. Now home so. Who better me say a promise we enye kasa na me kasa bebre is a promise me ame wa ha who want to wa be wa around enti no betimi aba attack me well Daphne about tea a free bear abosume say wo ni a ye shase ma true challenge ama osa patients say me almost 7 days wonum Daphne about tea ne kuro na wo yem na ngu a bra me kofi abije obaji usika ma twenya wasa for na ntime maji musika enti say ya diabetes kro na atu e kro na atu no bi mu dwen say ede wuko wom Daphne sabati e be kunkro no kra say ya stomach ulcer any disease bi ya cancerous bia no ya kan for Daphne sabati e de amount afin so wona wo mo pressure ebi mo insulin pane nyina ne ade benum Daphne sabati na entu ya de ase bra se phone ba ko ho na wo de ya na course ne ba wo so pa binim se wona enum nuro no enema bi ya na ekoso wo mu ni paduam ne sade pain ne dropping no ne niema adanse omu di no mo na afa so wo adanse bi obedi e de a kire ya hwefo ne yatifo e wo course ba wo so no. Oh okay, me da se abiji course de edosun yeah any adanse se ba ye so no especially dog crab bag fee or bag and Friday so e bia say last week 20 members there's a Sundays run amount for tabaya so mo wow anything last week 20 members say Sundays ya address say e bia to the be ma na mo amagina mama any ade okay adanse ne bi ni say obi on say last time catch was a man be atebu diabetes in ade atu ni kuro won na no yeah oh man no see adanse o say di no on say wasa record I wasa I'm for typhoid. What you say? I'm for free. Ebediti ni bini ade. Didn't know the way I dance this equal. Woman ya all book from estate here when you kidney stones. Yeah. And so I dance here would no. Unim nipa bebre pese don buy fidie kese so no be dia dance bibi. Abiji say a kwan one man akwanya wo. Akwanya wo. Abo ama. Akwanya wo. Obi opese obi op one num Daphne sabati. Na adrona sane yade enti opese obedi dance no. Me bie epono to ho se obedi adanse because ade aya na me ya pa ne say obeti ska to aduro ne munya resource bia yes but to the glory of God Daphne sabati efi bra me gi penny say me de manim ebebo aduro hu dawuro obi ani ho a wa report ama me say manum aduro na me ya de ankoda it is obi pese de okomu no nyamenam Daphne sabati so amma
na yade kɔ na opeso ba ekwanya wo pa so baba be na afoforo nso so atimi ahunu sade esitie na bra they say apart from Dabai news site mo wo ba bia aduro no ebi e wa na apart from Dabai news site dey na de bi e kan oba Sompa asia maso ya oba so pa bg obenya bi okay what yes na ye deliver so ko ba bia right ti ba bi biara obia o frɛ ya de moto so wo kuma se yanko ade a de moto be bre na wa south kuma se ne Ghana ba bia wiase ba bia ye DHL eko Europe ni ade okay iti no enye ayibia nti wa wo pe bibia betima frɛ number yi na wo kuma se na be so ba ya so yanko ade doctor wa around two ba obeto no obecheche oni ma bebre mu ti IBD that's bebre right doc o final words na yen sorry Obia menom Daphne Sebalti. That's right. It's all baby. Next year catch say bitia skakakre bi na mema wadra. Kai hu say obetimi obenom say dro no be 20 times answer na bia we hu results. But Daphne Sebalti the one pack na we hu say nyankopon eji we free o problems him. Until bia wutie mi bia baby a wo mom da hospitals ne cardio centers ne or dialysis so obia oye kimo obia otie mi bia kan hu say edro pa abagana eye one and only magical tea ebi ni bia okay damase right abusia Daphne Empire and I know mo ekodi nkomo no pusu numbers na e was 0244 941 097 0244 941 097 and I said 0500 922 299 0500 922 299 Daphne Sabati the magical tea of the moment Mr. Obomodin nama unsankabi na yeah nyamenam edreso ebebo pi ma yensa enkwa homa no so na afene emema na mabekasa manu ya meka unsa mi sesi anyabotre ma memfa mema no sima be num ya wo manimi mri ama mema no na mema mra mutew 0551 no afene mbefa mema no 0551931931 0548931931 Mr. Kevin mebo amena yemfa course no say sia na mema no okay mema no emra homa no so na yene omo enni enkomo right 0551931931 0548931931 die ntine ma mema no ewu ntem saa emma na be kan mo de emma na say mema na so den Maureen Sandodo right hello Bacho Sompendie yo program no se base okay mamintio yintia emma se de yen member ma de ni se ma yi winter no emma mi okay yidi ka ni de nka ye normal ai adwumate ni kan yo to smi nu a o se de ka re ya pa mi hu ni se ye member ni no pre emma ye yere no inti de bia omudu mi member so median da mo sipi radin kam mo bema na aba no se mema na ni no kure ma o mo yire mo ti da bia dada se ma yi tumi wo mu anie ne bi bonsuo gu o mo japadiem ne bi po mo to ase ne adwae na ehuna mane hello hello yes sir pacho di ni ba bia o kasa free metabolism Kenya number 2 okay me bacho ma one so kakra ma me why America na you wouldn't know it's more media point of Macau because of that for that much time you must try and have the for money there must be a new and the concord you know very and I'm planning to and we quit the money a break down house in man and woman if you can be out bad in the house if you want to come Montu mu na muntu na ma no so da da ya mo so mu so no mu so ba tiro mu de no ma ya di ma aboa ni nyina ni aboa na ko yemi nese media for no esesa niam e de ma
Enti Mateo Perry, what is the media for Mukahubio? I'm sorry, I'm not chiche kuna for near Massa. I bet they're crying on Mukumukuno. Tia media for Musumuncha Memana DB. Hello? Me pass on matching. Yeah, dear, we see your penicasi. Me pass on me de Ejayao, me Cassetri, or Boasi. Ajamamintio. The assembly in our chain is a man. If we wouldn't tell my year can. A never me said there, we near Panini Kayam. Okay. Now, ye kindly say, a man who be pleasure with him, my man who give. A papa with two away, Juma. Opa, I did we say your wife is obeying. If we and you mere 5 o'clock, air corner. A good time say a man be a point in Makofi. About 60% pleasure with you to root in Kofi. Kumbanyan Kadia Satin. And near 1, 2, and so no. A year, a quiet first way to see a year. A man baby wa. O Musuba in the crow of my debate worry woman. The debate worry will be in. Masana Koya this one my end. And no name man be a new person say ya. Ekuye pressure me ma pressure di bu me ma so ani asetra bonia e manu bi e di me bi fam no especially if you are so what if you what to friends who afa ho a mata we be man and un person say wo de kwa munye so bi e me man na o ma tutu friends who afa mu fie ho mu no mo yire no mo yin kwa na kin no mata if you buy book na ya pon duma no e me ma pan ko mbenya pan ko mu ngo bi no enya ketwa enya so odin di oba na di ye no fie no bede na utu fo afa na wo krokro no ene wo mena hu ni se wo sombo mawo se bi wo sitie bia na ye wo dia e bede ene wo kwabonten se bo kasa mjire na wo mfa ana se utu fo awo mfa ana obeye di ope anye ngi memma ni wo ewu ndi amasa bebre na gina ma no press o mo de breye no ene ekuye mate Medase. Nyankopon Israel. Openi so say man no pressure na no tini papa. Hello, pacho pejaune kakrama me why? Oga se free hin. Okay, mami nti o papa. No correct. And me man, you didn't tell me, me man, you're brown, you're bread. You are who go to my packet, you take a car, how the kind of crowd will say, we take that, we say, me, no, and Martin Guinea, I can get another by a snake door, I can get another door. I can get another door. Everybody crown or you cry at crown. I said, yeah, you go for public to take it at once. Or doom, Jack. I didn't know a day in, day out. Me now can be a threat and an appointment. Okay. Martin. Hello. Hello. Yeah, how do you? Yes, I'm Pacho Dini baby or free. I do. I don't want to contact me there. Hey, Sunya Messiah. Yeah, na pume. Boko senior. Yeah, that what they say. Yeah, komo yidina no pe na jame be kan kakra. Bowram champion. Mana kasa mana se mema ya so de. No kro ma che o ma de. Fa baby na ya na ewu musa on se mema o hom. Bia ni ya den ni say yen ni head of the family. Okay. Internet bia na de yen ye de kan no. E no na ya na e wo say ye fa. But yen kan ju ni say nyansa. Ene adwen ni ba ko futiri. Say ye baby hon ma na adwen so pa. Ni say o kan se ma ana so o kire be ma so yura.
Yenisi, Yafa with Yenisia. Then manifest on ahead of the into one person of a it's in a better answer of Bunzo Banos, no, I don't know what's the other. And you know, hell, the wild baby piano, or Yana, I don't know. Okay. Where already can sing the say, or find you phone. Everyone said messages, baby. Maybe I may come say, and now you can say, Mamma, baby. All the things I buy, I will say, I deal with. Also, one can watch them. Okay. It is a whole Bema. Awesome. Hello? So, also, could be so simple. So, it's that Bema say, Bema, or no bit me a country about all ya, but your own country would mission it. If you do as a word, you said that China, you can have one of the Shimun Kakra, no, the Shimun Kakra. That could be him. No, I don't know. In the Mamma, necessary. But you know, you to your home. Not a man, I ain't tea almost was a Mokakra. Almost said the Omo Adjin at our mutim. Medas Mina. Mr. Yamisraupa. Right. Said, Mamma, the national. In fact, last one. A broom said, bro, 5. Hello? Hello, got you. Hello? Hello? Yes, I'm Pacho. Did you be our casa free? Pacho, Daniel Hoka, crabby mamma, Mino, ye, why? A man, no more can. As for the man, we be any to be any I think it to be near the two. And yes, I guess I'm so called them and also I the kid to men to bring the pressure account and then my okay. Right. Me for details, mama. Right. Kevin, my birthday was this year na yenko awututu aho. Na yenko fucking George ho. Happy birthday to Nana Sewa Akutu. Okay. Okay. Awo Bremna Yeninkomo. Minister. Ene Yesu ewu osole. Wadi nkunimdie abre nyina. Enkomo we next week yen santo aso ana. Ye se enkomo we de ka se yedi a. Yen santo aso next week. Ye ni nweda. Ye be di sa akosi December. Okay. Because my man nti wo mo asem na se. Wo mo nyi wo mo mfumso ntum. De wo mo ye na eku wo mo na wo mo be jai. Asakra no. Fuse. Ya de blame ni nyina ebeba be gu ma so. Minister we last week make us sembi. Me say enyini eya de ba ko. Eti nipa wo de yale e wo wiase nyina bi antimi anyewa. Enyini kura ebekum awale ensu de bia ye kwale a emema enyini chen ma. Eti definitely enyini ne de mema no ebe kontem. Enti eto de bia ya na enye boni bia ya na enye hwe. Enyini ena mema no ewugya ma no. 2 adwendwene de ewe ampa ewo ho. Isan se be ma bi ho kwale a won ne pe no ho saa se wo ma ne yere nya adwuma. Na yere nye housewife enti na responsibilities ni nyina abegu ne so school fees rent hwani wase beba na ade bi nso ho wase ba obema ni sika wo ma be ba obesa ma ni sika ni nyina ebegu mema ne so eyie kura yeye se be mama mi wu a obe mo oba ni sika yensiye oba no so ma mi wu a be ma ne be sa mo oba ni sika yensiye. It's responsibilities be brave gu mema so no eto da bia eku wo mo eto da bi nso a minister mema enhwe wo mo hu yie mema ni bi o mo nhwe wo mo hu yie e bia ni se ya ba ya se menka bi ade akin George ayi ntimi nka se bi me kasa kin George ntimi ya signal se ma menya kasa wo se aka 1 minute
Me say aka 1 minute. Why me say aka 1 minute? Me. Ah, we am say. Me go fi abi. We me say. Na say 1 minute ti kura no. De oni mi yen ka wakasa wi. E say man ha o mu wo fie. Enti wo mu nkofi o mu. And the studio house man high wo studio ha. Obi ha me na ha wo studio ha say. E wo mu ti abonti minister. E me mani bi ensa wie. Ensa wie. Na wo de wo rinsa no. Wonim say woni padua no epo no nko a. Na wo say woni padua no. Ensa wie bebrebe no minister. Enu so eku mema no. Wo de mate mame tia me brawai. Mate. Mame father me tia wo say father dachi an ba. Near me brother father Sylvester Opobate. So for penia oda donyina Roman Catholic no. Father dear minister me draw no dodo. Wow. Ya me sira no na me ma no afisia pa me ba hododo next week. Wo de meka de to as. Say we say next week. Aye. Wofa Bremu sima be mienu. Nyame aduma na shige beto ankomo yiso. Komo we dey awere ni nwe do. Ye beto ankomo no so. Na menye omo birthdays ni ma wo. Emema. Nukure ni ene momo ye ni mu agu ase. Pa. Me ensanwe no nko ana ya na ehame. Because obi a onom nsa bia oni adwen. Nukure ni me ana me ka se nyame na establish awale. Na emu wo a obehwe ma awale na gu no. Ana anim gu ase e beba ho. Nyame mfa wo emfa nchawda. On fa nchawda. So ye oba so ye obema. Emema ye hawo aye se pressure ni frustrations no. Ampa ye gitum to de bia yenya. Okay. Because oba ontie bema obema ontie oba futuo de. Tembia no ani ba ko pe ne ho. Ene mema me ka kire yen. Oba ma bia ontie oba futuo no wani ye ba ko. Enye mienu. Because ekoba wo muso ha na ye de eda. Eye better se wo ne wo yere be charge. Ewa blabonum ewa warenum. Enti mema me ayi akoncratic fo ne honkro ne ba no de me nko me pese me ka na ye fa no. Dabi enye yi. Enti enani guase amama ye age no ye da mo ase pa. Enye se e basa. Na se ne no magye ni guase wo man. Oh, de o mo ka no de me gitum. Ofa wo ka no kore. Me gitum. Mema na so odene. Mema so odene. Jan sawie o se mawia kowu. Mawia kowu. Una ode me bai. Wo so wo yere hawo. Enti wutimi nkofie enti wo pon ye na wotina abonten wana wonom sa no. Ensa na wote wa abonten wonom no minister e solve problem na na. Eye wa bam kakra. Mate. On sa wo wa ba. Wana mukum ho nyama bia na ekumu. Awo mate. Musuban pa na ekumu. Wa wo se wa ma ko rema be gwa. Na ekumu enye ma na ekumu. Musuban pa. Ane mo ntiti ya. Se na me mpese. Okay. May you mofim. Ofa me sorry. Me sorry. Breno ko. Piqué edi asemo a me se mapon enti mo me nyame birthday si na me sore nko eye ada di no afa blue kiosk meme fa blue kiosk no fa ejina maso yo abusia mo ma me nyame birthday si why happy birthday to Nana Sewa Akuto wona wo ye owner of Zara Basic Boutique, Patasi High Street. We everyone kasa wuni adofo. Ura yaw frempon adodo na friend chairman. Chairman say ne eye Yesu amane hunu da yi a unsu di wa wodai yenka nkyerɛ sɛ ɔdɔ pi na ɔma wa wodapa sronko Nyankopɔn fa mfra dumu na onfa wonko adumo Nana Sewa Akuto Nyankopon insha no onyo kase pa me happy birthday. Happy birthday to Lance Corporal Amankwa MP. Lance Corporal Amankwa MP. Ene eyewa woda the enkrofo de frewo ene Kenneth Swift Nana Safo kantan kase yenka nkyerɛ sɛ ne
Oma wawoda pasronko. Happy birthday to you, officer. Ahoya. That's right. Happy birthday to you. Wenso koma Patience Owusu Apel. Patience Owusu Apel. The other dona de frauye kukufu hima anase akusua pinamine. Wefree, the CEO of PSA Diamonds Collection. PSA Diamonds Collection. And say yemau awodapa. What trade? Nyankopon nhyira na won fam free adumu enko adumu. Awo bowramo birthdays no na yenko. Na wai. Kevin me papa to so mamme. Me papa na da so no. Me papa unim no. Reverend Benjamin. Yeah. Sofo Igwe. That's right. Me papa no ena ya me papa awoda. Papa me ka se nyame hyira pa. Ya do way free me awotutu a. Mini nua ma Clement ena ye reso. Uzem papa wo swag. O swag ba. Papa swag wo so. Ase one miankasa me papa. Sofo labijima. Ene sof Eagle Prophet. Ene Eagle Prophet. Omo be ye program. That's right. Yeah, omo mi ensana. Papa nyame hyira, I love you so much. Wofa bowram na yenko. I say me try me birthday. Uka omo de beto so. Ana fe na omo de ko. Ekọ dada. Ene da so no. Kwaku foli. Anya obana. Ofoli amanfo. Em say PK so now de bia obedi the birthday. Em say enye da bia. On say we one na iri nyina e month baako. Okay. So ahu. Ofa your birthday no fi PK no. PK dia o de wi a kwaku foli. Next week PK better na. Na oda so no odi ni birthday. Enti mi se awodapa asumdwe edi ma no. Se nyame enkoso enhyira no. No onhyira no. If you say nyame ayebi enye nipa nyina enti se na odi na woda awurade nkoso enhyira no. Kwaku fodi nyame hyira wate. Na papa di eja na obekasa o me mbon. Eye nyame hyira o. Right. Abusiafo jumadie no ye hour of hope. Kwasi ada no pa bia nonso ekosi nondu ena yede ebrewo. Asra kase nkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster Doc enne de nyankopo wo hyira wate. Onya okese. Mirofo bia na wo ha obi. Eya wadesem. Eye djuma sem. Bibi nti wo pese okun ho. Wo pese on edi nkomo a eye WhatsApp line ene da so no. Ye WhatsApp line ena ewo so no 054 11 266 26 054 11 266 26 ye audio kakra breme nkomo ayedi ye nyina ne bia wo ho asem bi ka ye audio breme na menu eni nkomo bibi kire wo sonso a efri be no nan ho kọ no frame a meje wo fresh na na mi free ha ma me mfa nchi asronko enkoma bia nkasa me mame CB ewo bojare ankase ene mene Kevin ye free ha ye ba bojare ankase Queensta Mary ene abusuani nyina wuduru bojare ankase a me mame CB ni we ye be kwai na bonye leko we ye don pass kwaso fomna kwanso wuduru bojare ankase station wa otu ani hwesoro ho na pepo no so wo na be school ni wo no abrosan bi na esi ho no me mame CB fie no enne me ne Kevin ba anti enhyemu na wo wase no mame abana bi eya na wa pontem na obewu fufuo na sie ho ne me ne Kevin ye babojare ankase enya sem ketwa eze froze benchie okay enti asra kase nkoma wo na ebo me chidom David Dollar ekoba jesi sempremo na nasafo kantanka enne azuka me ankasa me nua Patrick Ofiedun so ebo me chidom bomodin so bohwe ho so yie kopem se na woche se ne me no ebehia medin e de minister IBJ na ohia me nso a obetumi afrɛ me Kofi Gagai eno nso meje so makrawo nyankopon famfra adumo enko adum me de uja me ankasa me nua PK